93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM.
Ghana Adisie, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Momo wame na me. Hey, momo wame na me. Momo wame. Radio Papa, Apozeke. Thank you. Radio Papa, Apozeke. Thank you. It's momo wame na me. Osidai Mintio Momo wame na me. Ade and I did myself Makumemu. I don't pay momo wame na me. Oh papa Momo wame na me. Momo wame. Okay. It is a beautiful brand new Monday morning. And of course, in a new week. The last week of the month of April 2022. Ofranengamo anyemime Toyote wofe woyo Jugba Woda Maushi Ababa. Yeah, the Edgewater matching and yeah, the Ebremo. The 25th day of April 2022. We are still in the year of our Lord 2022. Still trusting the process, believing God for a successful end of the month, a successful end of the year, a successful end of the week, a successful end of the day. Hey! Hey! What's he say? I don't see no praise. You have no excuse to be grateful to God Almighty. Eradiadum. I don't pray. Oh, yeah. Me hoye. Oh, yeah. I mean, so me hoye. Momo wame na Osidai Obapa Momo wame Ahenkan Obuo Basidai. So on behalf of the team, I don't pay a sense in Konya for God and country. And someone who do the coach Bob Bremania Hinta or Doma Command Creature Man, somebody say Yaboab winning no set bay cuckoo, ye be Jash Hokun Krum. Na and some will be Pierre Mono, a chain crate. I don't see no praise say, I am Radene prayer. No, I saw the young Quachania.
Na yese momwa ye ne radia say. That is a beautiful track coming from the camp of Obapa Christi. Obapa Christi. With that good song, rich one, and I enjoy. Migiri Sandra Oka, sorry. And it's not sorry to say. Also for preachy, yeah. O preachy the fat topic about home. Obi kura ni ma asoro na okoye ni din. Obi akwa asoro mfie bebere ni. Oni ma asoro ni din. No akohunu ni sofo din. Den osofo ni preaching kan itiri mu. Oh my God. So anyabi me. Once again, Toyota. Warfare where you jogba. What the maushi. Oh, where the radiase. So we've got a war pack show for you this Monday morning. Between now and 10 a.m. Martini Jumedi anything. We are broadcasting live from our national studios here. Equia Afrakoma, precisely Ayachimabwabo within the Bremu Central Municipal Assembly at Chimoda constituency. We are networking the globe with the help of www.ahenkanfmonline.com, My TuneIn Modern Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves, streaming live on Facebook, similarly on YouTube, Ahenkan 93.3 FM. Anope mumwaye na ye ne radia se. Enti wa yen komodie mu no, anope ye behwe, ye bedi nkomo, wodum se o kire se nyankopon ya dom a efri enne na wotwe eko. Kosia obeto ne bom. Ye betu kosia mu. Amo kire se kosia boa ye den. Eni to mo betum. Eni ti kosia na woto no 1 cedi 20 pesos na. Aya na wo bo hwene no. Afi kura na wo hwene no wo bebo ne kese. Mamma wa mena. Mamma wa mena. Ekwe of Africa Center for Integrity and Development. Almost so akasa almost say minority MPs no, and I say minority nankasa in general. Almost thanks almost take as far as e-levy concern no. Almost say as I know den do omungum kakra. Enu ti anope yi. Ye be ko nya kwesere omo so omo aban no na aban ni implement e. Ebiru so se abi na ata na wa bi na wa e-levy wo ye mami ebiru so se o ye mami ye ne nya adwene ne ye ne nya adwene kyena anope e-levy no wa ho bo ne sen aka na ne kakra ha bi na ye bejeje. Oh no, wa hobo what to say. Mommo waye. Wouldn't say TUC. Now what you tell me no de kokobo de babontin so mo ka kira ban. Say wo hwe said ya inflation e kosro na setena mu yedie nso so e kosro no a o sra ban no omo akatua ontum ohamu abupan aduo no 20% increment. And omo pe e wo omo salary eso. Omo chese sa ban na mfa 20% increment na mfa ma wo mo a ombe ye oye kire na unim se glossag nso so omo strike no say that so wo ho na anopai ye be discuss omo issue no e bit dicey kakra ebinom express concerns ni opinion sentiment bi kire se ho kra nhia say ye betua sa neutrality allowance no e dia ma ye glossag fo no eno na ebinom so raise concern say glossag for ensem fata neutrality allowance dia ene na MPs na omo so kwa asetena omo je per diem ene sitting allowances no so eno so ansem te say because yenim say obi ye MP a yetua ne ka bosumi bia yetua ne ka but despite bosumi sika omo je nyina akire no
almost sign edge sitting allowance and a per diem. And it is will be so per neutrality allowance. Now someone tears here dia. And an up per diem na MPs ne and ye only MPs government agencies admire form penny for make state owned enterprises no and penny form on the down on the baby one more meeting ya almost just sitting allowance. Board for no GMPC board almost cost sitting almost just sitting allowance. Yes, answer to your kabusumi be ha. Into no so what to say. Say what is good for the goose is equally good for the gander. And it is will be per diem certain allowance and your neutrality allowance and so almost so ye. Every so just said there be neutrality allowance the whom here. Oh yeah, I buy Juma ni. Usu say politics do con. Usu say politics ka and one say you resign honorably. One kwa join the politics. Enti won join the politics me ensan e ma neutrality allowance. Na ensemtwofo nso sorry ba say ye ma wo mu bia na ye ne den. Asojafo nso electoral commission nso adwumayefo nkaye na omo so nyina sorry say ye ma wo neutrality allowance a Ghana ye benya sika krampo de atua ye ho aka. We no ye argument ankrofo bebrama so. Wo a wutie mi anope won so so adwen kyere sen ne te Oni omo ye adwen ana won omo nhyeda nya adwen. Aya no am ya te wonka. So what you say? The show dwells heavily on your sentiments, your thoughts, your opinions. And in Tiana Diaba, 0594841044. 0594841044. And on the number would do adventure and the befaso edi aba. And go for brave. Etro Madune. Also for adventure fabra. Let your voice be heard. That's what you say. Mama, so we've got this and many more. And of course. And then we will do a bit of analysis as part of Ahenkan here seminar. We will do a bit of analysis at the Afa Ghana yen housing deficit. Would we say yen housing deficit, about a year ago, na a 1.6 million as we speak. A really quite nim. We best say a transmogrify a quite nim a could do saying. And then a war yen editorial no so no obeti yenka. Hey Ghana, Saglami affordable housing projects left to be rotten. And Rouse and Nanomi who said minister in charge of works and housing Onam Dubai so was saying kwako pisi kadiaba. Na yese emo ekwa didie emaya yesan eja bi egumu ana Saglami affordable housing ikure ye jai pro enanu wa mekọ nam ho no ne ye de full senka babeye of public knowledge minister Dimrika beye ho press conference o release soldiers any police edwo mo call ho no no na ka ye de enim senka omu gina so aye ne abusia still abandon omo ayi ne to twene ne wo ho na say ye ka adan a yesiasi wo no mo say ya wo yembe hyew enso so ukohe ba bia a police fuo bi da ukohe ba bia soldier fuo bi da ukohe ba bia teacher fuo bi da ukohe ba bia nurses fuo bi da ukohe ba bia doctors fuo bi da ukohe ba bia ban adwuma mufuo adwumayefo ya adwuma wa ban mu ba bia binu mu da wo yembe hyew na enso so Ghana ye di sika awura project mu affordable housing ye ka adan a wodo a na yesi wo ho no mo ye gya ni nyina say ene ya me no ka say ye kase ye kwakwa kosi bie mu a ye besan aboka foforo loan ene ye di AC sa adan no loan no adekyen bia na ekọ nanim emprepre ya me no ka say ahwiri kọ nanim ahwiri kọ nanim me no mienu ye betua nanso edan ni si wa say okoka obi so wonte ase se watwe ano asi aban ne so na debio anka NPP aban no ne Ghana fo sign social contract no nka NDC fo atu opposition no ena me sori anka me meka o masem. We have given you the mandate to fix the problem. Stop talking. You are whining too much. It won't help you. Get to work. Get to the grounds, go and work and stop whining. Okasa sentini to abadema o. Yet ye baby na also betumi aye ne de ama o. Na betumi aye ne de ama o a. Wo se me betena ha no mo a me nka nkyere se na yesrew papa yesrew e wa hemfa. Wanya papa. Mommo wa me na me nka no kru.
Momo ame na menka no kru. Hey! Aropai. Atim odan nyina program kese wo bo ba matena ase. Enkrofo bi timi nka no mo hu dwan won. Program kese matena ase. Ya be som Ghana. Amanga adwan aye dwen. Hey! 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 Yes, me ma be you be headache. Ma be you headache. And you will see jabetom. Because ye nyanko baby ayawa. 51 minutes after 6 a.m. 6 on your okay. So still on your favorite, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Hey, Jansi, who know? Mami mfa wie mo brese na ebesi akonfam o. Arope wo kire se awia no ebe yiniti ebebo kama. Awia ne bebo ebe na adwuma. Na afei ye ko yanim kakra bi o mo kire se apue mantam mi aya hodo bie no. Ensuo ni begugu kakra. Obi beka say there shall be showers of blessing blah 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 blah. Enti ene no ensuo no ebegugu kakra ebegugu kakra awia no so bebo kakra na awie mu nsuso ayekusukuku kakra enti ya no ahye ne so de ama me kakra. Mommo wame hey 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 hey, yanti obi akesu. Yanti obi akes. Enyansafue. Mo wa he. Mon sorry. Amanyofuo bi omo nka no kure nkontompofo wadan omo wadan ohuriye. Emoja mpa omutirimu da omo asore. Omo ka no kura se ene yama nkontompote. Aponko so ena nokure yaka nokura se ne nkontompo mumudi ade okokan yese yente da okokan yese oya homaso okokan yese okasa basabasa na nke betena no man ke yentu praises and worship ho wabra yakogina wiemu akoto aba yakogina wi akata banso akoto aba ye wo gidie se omo anu omo kan yenso yenhwe yaso omo ahwe na yedi tumi asem nsa no musin ke betena no mo a anke yemfa yemmo mo powder ye betena anka yentu praises and worship wenya papa oka se Ghana mumu bi dia on Ghana ye nyina ye dia ekoyi ebeka nkoyi ebeka and in the amoyan we are not perturbed, we are not disturbed, we are not petrified. You get it, bro? Ofremi obuwoba ofuri amanfo the commander general ensuro jaba kwa yaka aropo yara so tie akonya kase mu ye ne awurade nenam and in the amu ye nyina enko ba bia kire bi ensen enko ba bia ye ne awurade nenam aba Fati asiye. Ade. Anope mi akasa me pevemo no. Mi akasa me pevemo na no pay. Eso ati asiye. Na uni me bia vem na asha asiye free. Vem na abadi nyina ne se ndra Legon cities. Etime kira sante kotoko papa won tantan so. Hwe wo drose fa nwea mu. Phobia. Eze obi en won mo otonsa edi shira ni busuyefo. Debi. Phobia Legon City for Yami shira mo papa. Yen yemmo wa obi bo wa ne yenyewo. Yen yemmo na emumu obi so mu no papa wo tantan so a yenyewo. Oze chiridin. Me pa chama me fa enne obofo oba ye na numu asem emfa ntudwa nyankopon yadoma wo kina ne asan ato aso enne osemi misa wo asem tie bi na fe me nsori so na sports for ne mra
Or say, how do you control things in times of suffering? Send your man koye, send you penny a you woman. Say, if you're a shas or born trainee, me too, ukunu or yere shas or born trainee, me janya jam, do be jaho. O my me papa, or shas or born trainee, who school fees in the mintia. A jumam, a katuan shas say, Emma. How do you control yourself? Sasem na de nam ne muye. Oh, emuye. Kai muye. Ye bisa. Time wana eye lollipop breno a usemu ana wo feeling. Time wa adwuma no na akatua no bosom ni bi wo kra enso na ba. Bosom ni bi wa enso na ba. Sa time no. Wa huna ni je ana wo de wa adwuma nim. Mi bisa se eduru brebi na se akatua na ema. Eduru brebi na se ne ye mo abaso nka kane no baby abefa bia obi ase obobo afa eduru baby na omo anu omo ye obobo omo asan twa omo ho na omo keka nsem ne ewom ne enim de to so a say na obe control ho. How do you control yourself in times of suffering? Eno ne asem a mi bisa ona no pay eno ne asem a na wotwe nyina ye de ba be ye adwuma ye woni padi bi wo ho no mo a sa abrabo ni mu ye den ana afei wo mo asase keka nsem akese but the omu nim ne say Bible say en techirema so no or the papa ne bone de ato so na ne ye beka bia ye adwuma wo ya brabom eni tina de bia metena no mo me ka kire wo say mimi dwumadie ne number 1 obi nti ase oti ba bi wo so wo ya arrogant ne onim ne say oni spiritual eyes oni honhom aniwa eni nti ye ka honhom asem no no ono no te ha wa hwe nkran dokono wa hwe koko ade ma no pia me no kase koko ma bia wa hwe a wono de te wono mo kase wo ya arrogant no oni honhom aniwa eni nti bra ye di honhom nkomo no na onu kiesu sanse konkonte bia wa tai na no pay no oni adaje kora ode ko honhom akodi honhom nkomo enu ti anopa mi bisa se ebere ni duru wa adwuma nim ebere ni duru wa aware nim se ene de ukunu di miwura okay ebere bi beba wo hunu wani mabo nse waka na nim asi eno so how would you control that situation eno na mi bisa o se ade de eba na fei ejaye a how do you control yourself eti momo ame na menka no kru momo ame anopa dia mi bisa no se ade a de ne tutwa na ne mu onwono ba eya asan na wo respond to eya asan na wo je so far wone wo yire neti de bia wo yire nkwan ye de one day wo yire nkwan anye de san na wo so mu fa and it is a debia or yin kwanye de na se dakro ne nkwan na anye da sen na wo besom sen na wo control ho wa bra bomu aye dene wa bra wo tu ani rebenkum ni fa entobi anim but wo gidie se yire so kire so se denyara adumu wura no ongu ani mu ase sabre no. How do you control yourself? And now no Job yire Job yire wure fi dia ba ye woni ni kuna bra bom afa duru baby ana bra boni mu aye den dia ma Job na Job nan fufuo nyina yi na ma no oba ni ben Job no ka kire say krachi janto ato ano e de ni nyame me de pa wu nyame no ke kan wadwen kire no na me de be sem yenko la enti momo ame enti anopa yi na watwi nyina ne ye ba besua no. How do you control things in times of suffering? Se niema ni nkoyi ya, how do you control yourself? And now no me no ka say yi and enti na wo pemasem but ne ebia mano afom mano atia wo and on so say na wo besom mi bisa o ebia ndra obo ba be discuss topic bi wani je ho pa but ne asem a waka no enam say usu say koti anti anya ode and on so say na wo besom how are you controlling yourself in this time mi bisa o enipa ebinumo eye aboni ayefo
ye wo human beings ni bi wo no mo ye boni ayefo sogu o ma no nko an o kai wo nia sogu o ma no tutwa pe no ano no wo ya aka ono wo nye fine o kasa no mi small na kan mi bi sawa no pay. How do you control things in times of suffering? Nyankopon ya adoma watching yebeto so. It's exactly 7 a.m. on the dot here. Yeah, the sports to us so Eddie Amamo. Enti Bible quotations are day back in the door so. Mamema wo ba ko se ne be in your quiet time no. Obekenkan Romans chapter 8 the verse 28. Romans chapter 8 the verse 28. No ni nyame asem a me de title. Nyankopon ya adoma watching yebeto so. Ukua da yebeto so, yawo da yebeto so, ifia da yebeto so. So what you say? Me no ka say water free jet na say. Or the sports de bremo. Na water free jet say kotoko. Ekwa akansie so. Na okodi ntwa. Ade echi mande no oba no aka nanim asi. Eya na yenim ne ha no. So kotoko elusu eye ne yawu sesen yu. Water free jet. Dabi akwa bi na me ba no utwuntwa manam okwa mu ndia. Obi atwuntwa manam. Anopa na me ba no. Eno ana waka wani. No akwa akotwa bi. Ana oba na misa say abrante na ofiri na eba no so ofiri down na eba na misa wo ko no so okomia bi. Nti oba na say wo say ne o twa fo manimu no. Ana ya isa abem ko. Mimini kotoko. Mimini kotoko. Wan kasan kraro oba na obu afu dada. Because sen ye ndra Lagos City si chire kotoko posa wo mu people. Mimini score line no. Oba dante. Sports presenter mu. Ade Lagos City kotoko 3-1. Yen kurampo a yen yes sports yi bra no yenim ne yeko. Adwen papa Lagos City kotoko. Hey. Mi huyo. Obeda hu. Obeda hu. Ah, me ya ini o. Obeda na wo. Me kwa bibrem ni. Obeda na wo. Oh, dabi. Me nya kotoko ni. Kotoko fo no net wo no. Obeda na wo hu. O jan kan mo na kotoko na me de me. Has so escorts ye eko say. Has de o mu share 2. Has share Akala Lions 2. And they make ice score. And okay. Na kotoko fo de ne de. Dabi kotoko na me. Ubu fuye nti udi abu. Dabi and na me commentary. Na me ni ya. And no me too kwan. Oya de tie. Oya de tie. Ah. Eh has body. Oya de tie. Has body mo. Be say has ni bobo. Ya mo. Na mo bi so mu no papa wo tantan so a. En ye nyew. Bo say ye hwe wani mu to. Has for no. So ya has ni wo. Papa. Big one say oya da pa so ya has ni. Ah, me so me ya da no pa. Big one oya hwan ya. Oya taxi driver. That no fire call Otown Astro no so call game bi. Oh, I see. And also Boba check Boba so Boba na o vim Utimeka radio say we has. And as am mama nyina me mama. Me so na me gina radio so aka say me obrempon me support kwa bibrim. No kura na offend say enkonto mpo abonsa. Kruma no tago yi anim so tim ya chiwa brum. Oh na we brim be ne wo. Politics yo mo ye NDC Engofo yi o manimu ye. Ba ha no odam patem otaku yi zo ye Disney a odafo na chwa mia o ntuni ma. Odafo no. Ha! O ye Disney akwa no tumo. O da bi enkasa. Oba mi mahu bi da o. Enkofo ye NDC. Mi mahu bi da pa. Da bi enkofo ye NDC fo a. Omo nyina ebirum aware MPP fo yi nyina se ba ukofia. Omre 1000 anyasam gotwa. MPP fo ne NDC fo no ma wala ho no. Hwie. O ba se. Eno ya na ye enkofo awale etimi jai papa. Eno ne odo politics no mo ye. 2020 MPP for win ye no. Ewurade nyakofo ntokwa bebiru fa unja mo ye no. Oh David. Uni data bi a wo de support okay. David. Mahu bio. Mahu tu. Oboba men challenge me o de ye po ameche oba. Ni America ne say. Ebia na aware no akasa no. Na be good that. At the verge of collapse. Any be up yine de ba mu but and 21st century yes and was NDC MPP begu aware. Yeah, oboba still no man so ndom gusu twiun. Sa na odan kra oba unti bi won MPP ni NDC unti bi won. So ko kan NDC asema ni atage so MPP ni. O ko kan MPP asema ni atage so NDC ni unti bi won. O na say no de eye ba bia. Entia ekwa down ekwa hwe de tie ni. Eye ba bia enya hanko a. 2016 omo beto aba no na me wo sehwi
sani na ye adwuma no saa bre na omo wo sehwe NDC fo no se me MPP ni so that ye adentia because aban bi ete so a memen train ye de ma me ne se wo kire de oye eye saa ban na wo ne wo adwuma ye good enye omo nya ban no so okay enti 2016 was sehwe wo ko sehwe sisi ya eda ho so oboba de January MPP ni what we said the same person means say me and is a tag so yan me ba han so mo so me yan this na make just say ekwa down na make say e wo ba bia nya hanko e bia betimi akọ e bia na wanya we say MPP ni ba bia akọ wale no ukọ ya so unya yanya oba no ba fia abrante oya adwuma wo pacho me adwuma wan kan wona e fro say obo wona yan this ni no da me ba me fa ni ma bia occupational hazard occupational hazard and mate yase to yase sir oh yeah eti yase hwe onya wa yo the way wo kasa keke no onya kasa me pacho me ne frem obo furu no wo ya dwuma wo Ahenkan FM enya kwawo no ye NDC ni no na abena wakwafa na befia dachi bia say NDC nso ba o mesan kasa obo ba ye MPP no ni asem no on say ye politics no minim adwen ayen adwen so wo ka asem bo ni ti obi a wo party we eti ni sa na be komisi be kɔ ne se be kakra kwa dem si o de se kwa de comedies ye be to aba na bibia be fa ye be tag ha ba kotokwa asem a ye kan wa se da me ba otumfo se tutu otim me ba otumfo otim me ba ye ka kotokwa asem wa se da chinchim asem ya de akura politics the politics no 11 never started that way Kofi Ajise mi musa wa asem ma no never started that way Nyankopɔ ya domo e be hya se kwasiada 11 started kwasiada we ya na onim se weekend we so mu wa pa se busumi ni be wuntia enti dabi weekend ne hya se ifiada memene da kwasiada na 11 na start May day enam se bisi kwasiada nti edwada na ye holiday ebrada no so ye nuanom Muslims omu gu omu chiri wi ejanu so ye holiday no so ye holiday me tete se ombesan kura san di wuku ada na san pii so ene 11 holiday 11 holiday father ayade ene eti 11 start kwasiada 11 dey sha se kwasiada ene Ghana man na na tie die ena mo holidays na wo mu bebre ni nti no on hye dan ene ni ene ko fosu be send ska side of water we send ma we na we send na ya tew enti ya wada na wani be ba ho so no enti se bibia nsesa ye wie na wotwe we efiada ye be ba adwuma bi mu age se ya woda 11 ha akufaro wa yadio eno ne ye ma 11 akwa aba strategy ni say one amu be twi Ghana for adwen free 11 so say e ba be start ona say holiday ni dey say no it has nothing to do oboba me say holiday we aplan o ha MPP ni NDC for no oboba omu nim so amadwum do politics mama when we say 11 ni be start until Sunday holiday Monday holiday Sunday dey anya holiday what the Sunday no fan say you be kwa sole normal way Monday holiday Tuesday holiday Wednesday holiday 3 days holiday no so we ya Ghana ni a wadwe ma so kra say 11 kwa den start ya ni je ni giamu ni ti no wadwe ma so say 11 ya wada na woni baba wo say ko sika no wai sika na say 11 for the call abrati atwaso yanko abusiafo ya toss ne for agudie bo sabano ya family big sound phones aso ya sin e da no pay or pay technical phones or pay Infinix phones itel phones usan wuramu wo chese iPhones efiti iPhone 6 ekosi iPhone 13 Pro Max ya tuntombi wo ho afei wo phone na person be swap o ba betimi abie bia na so ya de amount afei wa bie phone shop na person tududo edi kogum so ton a ya betimi amabi na so wuram big sound phones wo so television set na person be swap o betimi dis kakra na fei wo television set no e dia account no ababeje ebi so e wo ho big sound phones wa Maakye mo dan de se dia offer phone shop biama obia se big sound phones wona na ne ma no ne so ne boofo me so dia brana me no tunchia e ma no nyame aduma e fiti Monday ko ya holiday mo ma mo baby boys no enso nkoto phones papa enfema mo big sound yenko e chese boga fish abrosa no so offer JB story building ya ne big sound ni komo 0242 872 049 0242
020872 a big sound phones hashtag face the body hashtag CSONI Pediano fix man capsules almost you are seeing no pay na fix man sebra oh massa general body pains and so how I feel waist pains untimi nkoton sore untimi madwuma or the boss wa crown na tia kotom koto fix man no ni bi I feel face mala mister and dear typhoid fever malaria ebetu ase dem a obowa sebi etise sebi Ahenkan from sounds na ebomu no enye koto face mala mister bi ebetimi etu ase dem a I feel utimi dwaw ha koto face mala mister no ebetimi etu ase I feel face arabera ointment and dear obu ha ne namu bon obu on so atie guni body no ho koto face arabera ointment ni bi na into ase ma akimo da yeko both chemical no our main station baby enkukofuo no no okwa so hwe both chemical obi abekire yenko wo green pharmacy of Atwumasi drugstore Keno pharmacy ye benya biato ye ni doctor kwankyerefo no eni komo 0205 885000 0205 885000 face man capsules woman no maso yase na pay ye dey 7 bob brempo pokware first and come one so na ekuche sabano ye di gu so say yemfa nko ye sha still the French league no matches ni sene koy Lyon etimichi Montpellier e bone kanum Montpellier etikanum ye no Saint-Étienne etonsa e de fa Monaco e ma Monaco gram lokochi Saint-Étienne e bone kanan Saint-Étienne etikanu bako Paris Saint-Germain etonsa e de fa Lens obi a hye no nko no e ka bako Sansu na tima ye fan HS Star Rams enso tena etimichi Roren obone kanu ba 2 3 4 5 ama Roren enso etimi afọ ball anto etem Clement Foot etonsa e de fa Angers obi a hye nko no e ka mienu OJC Nice enso Met enso tena ho ama tima ye fan HS Brest e be boy kanu bako Met entimi ante Sansu na Nantes enso etimichi Bordeaux e bone kanu num Bordeaux etikanu mienu OJC Nice etimichi Troyes e bone kanu bako Troyes entimi ante Lille Metropole etimichi tima ye fan Strasbourg e bone kan bakwa Strasbourg etimi ante ansa na Star Rams enso tena ho am Olympic Marseille e be bone kan bakwa wetimi ante table no Paris Saint-Germain e was 78 Marseille e was 65 Monaco and so our 54 points and Star Rams and so our 54 last three no enie Saint-Étienne our 32 Bordeaux our 27 and a FC Met our 24 Yanlande our the German Bundesliga Wolfsburg etmeche Mainz 05 e bonekanum Mainz etme football and Tottenham and Frankfurt eton sade TLB Offiam obi a hye nkono e ka mienu FC Cologne etmeche Armenia Bielefeld e bonekanum yansa Armenia Bielefeld etikan bako Freiburg enso etmeche Borussia Mönchengladbach bone kanamiensa munchin so timiche e kanu so miensa ho greater for enso etna ho e ma buy of Leverkusen e ko bone kanbako greater for etikan bako RB Leipzig etna ho Union Berlin enso be bone kanu bako sa enan e bako sa mienu e ma time fa Leipzig enso timete kanu enso e bako enso e wo ho no ma ye de monsam no ye de aba enso e wo ho afa yenko yanim de ye hyase Bayern enso timiche tima ye fa Borussia Dortmund e bone kanamiensa Dortmund etikan bako afa Bochum also tena ho Osbeek ebe bone kanum no Bochum etimi ante Sansu na Hector Berlin also timi Stuttgart e bone kanum no Stuttgart etimi ante kanu table no nie Bayern Munich 75 Dortmund ewo 63 by Leverkusen ewo 53 points and afi Leipzig ewo 54 last three no Stuttgart ewo 28 afi Armenia Bielefeld ewo 26 points and afi Greater for ewo 17 points ya de mo saka kanu and so yetimi adi amount enso ewo ho eno mo afi yankoi na yankwa hwese na matches no enso etimi koy ewa Italian Serie A say ene koy Lazio etna ho AC Milan be bone kanime no Lazio etikanu bako Sansu na Genoa etimi che Cagliari e bone kan bako Cagliari etimi anti esu ho Sansu na tima ye fan Bologna esu tna ho ene Udinese Calcio kote obi a hye kono e mienu Empoli etimi che Napoli e bone kanime san Napoli etikanu nso mienu Sansu na Salernitana etimi che Fiorentina e bone kanime no Fiorentina tikanu bako Hellas Verona eto Sampdoria Sampdoria obi a hye kono e ka bako Inter etimechi Jalwasi AS Roma e bone kanamiensa Roma etikanu bako Torino aso etimechi Spezia Calcio e bone kanamieno Spezia Calcio etikanu bako afei Sansu na Venezia aso tonsare fra Atlanta Bergamo obi a hye Atlanta e kwachi Venezia e bone kanamiensa Venezia etikanu bako nyame adama ne Sassuolo etonsa na fe Juve table no enie AC Milan e was 74 afei Inter e was 72 Napoli e was 67 Juve e was 63 points last three no enie Salernitana 20
25 afe Genoa ɛwɔ 25 ɛna afe Venezia ɛnso ɛwɔ 15 points awareɛ yɛnkɔ nankɔ La Liga standing match baako timi toja FC Barca ɛnso tena hɔ ɛma Rayo Vallecano ɛbɛbɔ Barca ɛka baako a wɔtimi ate sɛ table no Atletico timi ɛfa no Madrid ɛna ɛwurade kan 78 points afe Barcelona ɛna ɛtɔ no 63 points Sevilla ɛwɔ 63 points ɛna Atletico Madrid ɛnso wɔ 61 points last three no ɛnie Granada ɛwɔ 30 points Levante ɛwɔ 25 points ɛna afe Alaves ɛwɔ 25 points ɛnura Copa del Rey finals no timi toja Robertis ɛton sɛ ɛde fɛ Mestalla Boys Valencia game ni bɛwiɛ no obi ahyɛ nyɔnko no ɛka baako yɛde penalties ne hyehyɛ so no ɛna me no ka sɛ the Betis ɛtumi kye Valencia ɛbɔ ne kanu num Valencia ɛti kanu 9 sɛ deɛ 2022 Copa del Rey no timi otimi gyeɛ no ɛyɛ Robertis a yɛde mo nsɛm no yɛde aba yɛnkɔ EPL ne ahwɛ matches no sɛ ne kɔ Liverpool ɛtumi kye Toffees Everton ɛbɔ ne kanu no Everton ɛtumi ate Brighton ɛnso tonsa ɛde fɛ Southampton obi ahyɛ nyɔnko no ɛka mienu Burnley ɛtumi kye Wolves ɛbɔ ne kanu baako was entimi ante Chelsea entimi chi West Ham ebone kan ba kwa West Ham entimi ante Brentford eto sa de fra Tottenham obi afa ball anto atem Leicester City eto sa de fra Aston Villa obi afa ball anto atem Manchester City to sa de fra Watford ema Man City timi chi Watford ebone kan enum Watford eti kan bako Norwich City enso tena ho ema Newcastle ebone kan miensa Newcastle enso timi kwa away ekwache Norwich ebone kan miensa Norwich entimi ante Arsenal etimi chi Manchester United ebone kan miensa Man U eti kan bako nyame adama ne Crystal Palace etonsa eda fe Leeds United table nanie Man City ewo 80 points ewo ho afeti me fe Liverpool ewo 79 points Chelsea ewo 65 points and afi Arsenal ewo 60 points last three no enie Toffees Everton ewo 29 afi Watford ewo 27 and afi Norwich City also ewo 21 points ewo ha yade mo stem no yade aba enwa CAF Confederations Cup no endra and afi yade quarter finals games no ebe we TP Mazembe etimichi Pyramid ebone kan no Pyramid entimi afabo anto atem Orlando Paris etimichi Simba ebone kan bako Simba entimi ante Al Ahly Tripoli etimichi Team FN Etihad ebone kan bako Etihad entimi ante Asana RS Berkane etimichi Team FN Masri ebone kan bako a watimi ante sese nyame aduma semi finals no etimi ahyehyɛ 8 May na eba so Al Ahly Tripoli ebatonsa eda for Orlando Paris afe TP Mazembe ebatonsa eda for RS Berkane yade mo stam no yade aba CAF Champions League meno kasai semi finals no so etimi asset na no so say ene beko semi finals no du ani chema eno so eye 7th May na eba so Ali etonsa eda fa ES Satif no mo dia bom afe Petro Atletico ebatonsa eda fa Wydad Casablanca no mo dia yantam so we eye matches a eno so ya hadi mo sam no ya dia ba eda no commitment no udu ani chema Wembley na nya sam ketua eye chese heavyweight no etimi koso abrante ye fan chese Dalen White etonsa eda fa Tyson Fury round 6 pepepe and abrante fan Tyson Fury etimi cha abrante fan Dalen White etimi bona me no kase technical knockout and abrante fan Tyson Fury also de ma abrante fan Dalen White me no kase da abrante fan Tyson Fury so I retire at the free boxing mo na so me no kase edi hemo any boy ne kasa said that bia na kosa be free retirement aba na for ne abrante fan Anthony Joshua also etimi dia beboma ye de mo sam no ye dia ba ye mrefie ne ani koma division 1 league no say ana zone 1 no ekoye bofa kwata no tonsa e free Bekumasna obi afa ball anto atem Bafo Soccer Academy tena ho ema instructor man be bɔ ne kanenan Bafo Soccer Academy eti kanu bako Dreams Tamale etena ho ema Wayasin ebe bɔ ne kanu bako a wantimi ante Young Apostles etena ho Tamale City ko bɔ ne kanu bako wantimi ante sanso na insua team efano Ingwanza Warriors enso time che team a ye fan BA United ebe ne kanu me no BA etimi ante kano Kentampo FC enso time che Unity FC ebe ne kanu bako Unity etimi ante Steadfast enso time che team a ye fan Bolga All Stars ebe ne kanu Bolga eti kanu bako table ne nie Tamale City ewo 52 Instratraman ewo 52 afe tima ye fan Bofakwa ewo 38 points and afe Steadfast and so ewo 38 yanko zone 2 na hwese ne ho so matches ne koye Hazakes etimeche Sky FC ebone kanu mensa Sky eti kanu mieno Asukwa Deportivo etimeche Holy Stars ebone kanu bakwa Holy Stars enso entimi article no nyame adom ene Samatex etonsa eda fe Pacific Hero na fe Achiken atonsa eda fe BYFA say ene kwa Swadro Oblast etimi chitima ya fan Wasamai ebone kanemi no Wasamai etimi ante Soccer Intellectuals etimi che eye Unistar Academy ebone kanemi nsa Unistar etimi article no be afe Future Stars etonsa eda fe tima ya fan HS tima ya fan Swadro Oblast tima fan Abuswa Drafts game ni bewe no na Future Stars asheba ko drafts nso etimi asheba ko ni wadu biase etimi
etimi che enzima kotoko bone kan me no enzima kotoko etimi ante anso awo honoma yade mo sam no yade aban nyame aduma anwumre ye transia yade table no beba afi zone 3 no sei netie susu bibi ni kotoku royals equity obi afa ball anto atem interlies etimi che Accra Young Boys ebone kan me no Young Boys eti anso ti kanu bako afi Vision FC anso tra ho matema youth ko bone kan me no Vision etimi ante Tudu Mighty Jet etna ho Akosomo Crystal Palace ko bone kan me no wetimi ante Akachi All Stars Accra City ebone kan bako Accra City etimi ante ho Sazuna Pando out of Lions eton sare fe nania obi afa ball anto atem Liberty Professional eti kwa bibrem ebone kan me nsa kwa bibrem etimi ante afi Ankuti anso timechi Golden Case ebone kan me no Golden Case etimi ante table no enie Tema Youth 48 Liberty 48 Odan Kotoku Royals and our 43 points Pando out of Lions our 44 points they said yeah Kotoku any team odika no 5 points and a drum term Ghana Premier League no say and a mad day 26 no ekoye Accra Lions etna ho House of Folk Bon Economy and San Accra Lions etimi football and Tottenham Great Olympics etna ho Ashanti Gold ko Bon Economy ko when team ati yawa no and the go no Tottenham and the Ashanti Gold afi yok Ashanti Kotoko tna ho team e fan Lagos City eko Bon Economy and San Ashanti Kotoko ti kanu bako Bibiani Gold Stars H11 Wonders ebone kan bako a wantimate Dreams FC atonsare faking Faisa obi a hyenyon kono eka bako media matimeche West Africa Football Academy wafa ebone kan bako wafa etimi ante ewo Elimina Sharks atonsare fe RTU obi a hyenyon kono eka bako Brekum Chelsea etimiche Diana Stars ebone kan bako Diana etimi ante nyame admene Bechem United atonsa eda fe Karura United table nenie Asante Kotoko 52 Bechem United 44 Mediama 42 House of Folk 40 Samson Diana Stars 40 Brekum Chelsea 39 Afe Great Olympics 39 Lagos City 36 Karura United 36 Ashanti Gold 35 Bibiani Gold Stars 35 Accra Lions 33 Dreams FC 32 King Faisa 30 RTU 29 points Afe 11 Wonders 28 Wafa 26 and Afe Elimina Sharks Armor Brafono and so say 20 points yadi musamno yadi aba of course anwa me no ka say the Africa for na yes a club no ranking no timi buy na over 20 clubs in Africa Ghana ni team bien wonim Asante Kotoko nim House of Folk nim na hwe teams na buy na all in the kind and fe team otosumi no Raja Casablanca with that Casablanca Pyramid team my fan Atletico Petro Atletico Zamalek Malade Sanders JS Kabili ES Setif no womuni aso ka ho a me no ka say Ghana ye team bien wa Africa just a clubs no ye ranking buy no ye so ye timi kan wadi musam no ye dia ba Dreams Stars for timi confirm say coach Ignos Osefusu one say obobochire adiama Dreams Stars esa say coach Kalim Zito no me no ka say what the under 20 egram e wo chese Niger akobo under 20 youth championship no e coach no kwade coach Ignos Osefusu woni opani afa no for Dortmund ene ba behwe chire akosita me bobo league na wie ansa na Dreams Stars for eso timi ape coach a ye de musam no ye di aba enso ho nyame adoma eye Sunday Bay e wa Crown Sports Stadium and the Black Medics of Ghana etonsa e da free Guinea no mo de under 17 FIFA World Cup no e de ahyehyɛ so na Guinea for na nkramato se ukwada e no betima be touch down Ghana na fe Saturday no big game no eso timi aba so Ewa Crown Sports Stadium yadi Musa Kakano yadi aba eso ho Thomas Tepate no coach opene fan me Teta etimi confirming say by next week there Thomas Tepate ni hu betimi atono no so etimi abehwe game ni bi eno asentete for eso timi send we say start for ebe pie Kumasi Baba Yala Sports Stadium ni nia ya branch fan Mbella ema yese ombehwe no ema no kaso makuche nsem no e de akoma sentete for a enche sentete for ebe wura ma Asante Kotoko na fe omo na bedi koma branch fan Frank Mbella yadi Musa no yadi abaje for me confirming say coach Otado wonna nyame adoma na je say Africa Cup of Nation qualifiers nyame adoma May 30th no ehwase no wono ene ba betre dwam as head coach no de Ghana for eswet me abo sabre de yenye mu ne fema the best morning show host obobo fori na for no so ntimi to aso akosita manundu bebo na akro no so ntimi asole yen hia biom de Nyankopon kan ho Yesu dim ti amen.
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM mudini muhuna mose obank na have masia na say edu mo ni so na Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ojai. It's too hard for you. Nothing is too hard. Ahenkan FM. The things you do, I can't explain. Nothing is too hard for you. I can't explain. I wish I could. Hey, nothing is too hard for you. Listen, every man for himself, but you never ever leave me alone. Every day of my life, you just show me so much mercy and grace. Yes, I try to love. Ahenkan FM. In the belly of your loving, I was saved. Yeah. And I pray through all my days. Upon nothing, notice me where I do. Mama, I don't soft, oh, tell us nothing. Hey, it's too hard for you. Nothing. So Psalm 28 minutes after 7, live on Ahenkan 93.3 FM. Yeda Sibibre say Ugusuai tie yeda sports and a two-edge median so the mamo matching any median din of Fremi or Buoba Ufuri Amavo. I don't pray. Said American catch them on a forgotten country and into Yabe Yaba Sumo my Ghana and will quite strong so. I've got a tall list of people celebrating their birthday today. So we will definitely switch to the brighter side of life. And of course, join the people celebrating their birthday and wish them well. Until tomorrow, you are bending all my boots. What to do, what to So to begin with, Danis Edu Jemfi. Today is your birthday. Happy birthday going out to you, Danis Edu Jemfi. It's too hard for you. Dun dun dun. Banabam, 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 banabam. You are all of these, but first you are my father. You are capable, also you are willing. In your will for me, I dwell in your goodness. What my eyes have seen, I can't tell it all. Even if I could. I can't tell it all. What my eyes have seen. So I told you this is a new track from the camp of gratitude. Almost nothing is too hard for God to do. And you know, get yourself a copy of this song. Now what do you enjoy? So I say, a very, very good song. A prophetic song. And it's my own sankabi. Listen, I'm going to buy enough money so me. Half money so until I'm celebrating my birthday now, my mommy listen or my daroma. And you may be a cambo near my soul, Hanamo. Half money so. It's too hard. But where the idea, Mekai?
Pastor Tay a presiding elder a Christ Apostolic Church International Family Worship Center Omo branch a Odan Estate. So Pastor Tay, today is your birthday, live to be 93.3 and beyond. Continue to grow in glow. Continue to grow in glow. Layan Crofobi training and pay. Say grow in glow. Okay, my young for that chinty, Emfa and Twedge Median and some farm. I feel I do feeling not to have my matching live on Ahenkan 93.3 FM, the 25th day of April 2022, and they draw that. With that, Oda chinti asemo de nam ya tro ne brofo kasem ye wie de beba yankasan ye diem na etimi akire ase na ye nyina etimi ate ase say never live a champagne life when your budget is that of palm wine. Mama sanka biom. Never live a champagne life when your budget is that of palm wine. Eya brofo kasa ye family yankasa ye diem oda chinti akese semen fa nkosi ba bia ade no unni wo se wo onka no kore wo onka no kore wo de wano asidan wo de wano atoto cars wo de wano atoto nyoma unni kapre unni bi onso onka no kore eni ti anope ni e ka kire no say men live a champagne life wa bra unni mo Kristo Yesu mu se wo ho kire wo ka no kore kire nipa. So what I say? Can create ni pass eh? Aho kire kakra wo ho. But wo no omfa wabrabo nto fam. Oni bi kura no atade ba ko no to so. No ai ne kama no di coat agusu se me die. Na ai kama. Now so wo kire wo. My ante the reality na se. So what I say? O wabrabo. Untumi mfa ntoto obi ono to East Legon ho. Ubi say oko East Legon a ubi say obi wote he o say me wa East Legon ubi say obi wote he o say me wa estate hwe estate na chi ho ye wo zongo bi wo ho estate na chi ho ye wo dan bi wo ho no mo a eno no enye ho na wote ka no kire kire yen odidi nkoma o say me wa East Legon no ampa oko East Legon ho no a ye omu ahoro ye wo mo ti East Legon proper ene ye wo mo ti East Legon outskirt. It's a bit me about what East Legon, but now we need East Legon proper ho. Entia kano krewati. Don't live a champagne life when you know clearly your budget is that of palm wine. Shawusune bo obra. Shawusune nyun uprebuo. Enya kesesem. Unibi. Owa. Enya kesesem. So we are kesesem na fei eduru ba bia genuinely uhia moa no a enkrofo be feel say you don't need help, but clearly na uhia moa. So what you say enti anopai wo da chinti se ne be ya wo ho nkokire wo ye mpese obeye pretender obe pretend say everything is fine. So wo pretend ya ye de ye nka wo hwe yo obon se yete ho ne nyina ye hwe wanim din aninti enkrani gabi ba ke kawiyo no nu oba na ka omune wo sie nyina ne yete ho ne ye hwe o ye kan wuntie o se o di wo sika yate ye de wa hadin ye hwodin ye hwodin but your real abrabo no emframa bebo meso bepa ye nyina ye behunu bi. Live a life you can afford. Men hwe de ni peka men tie de ni peka obu on mo se ne nan fufuo nyina to car eni nti ono nso so ohan car na one ne nan fufuo de akọ meeting se ne be ya ne nan fufuo no so behunu so ono nso wo swag meanwhile so wabrabo enye car de oni car
Why are you lying to your people? Huh? Don't lie to them. Men on tro. Oni mo bia wa aban mu. Onso so de nam community nim say woni mu nkrofo wa aban mu nti omonto abama wo. Onso oni mo bia. Afa yenya omugidie to so abani wi abon so on nam nkwa nchen because you don't know anyone in government. Though you belong to the NPP, but you do not know the Lem de la Creme. Omo NPP mu no, you don't know them. The Lem de la Creme no, you don't know them. Let the people know. Don't go and lie to the delegates, telling them say minimum penny for abemu and into muntu abama me otu aba azere obibi ni kotokro ade no abube de aka ho obibi ni asorobo a okotokro nka de woboa kotu no kura ese no ode abegina delegate mu animu a wo ka sa asem no obekom kura ne wontwi aka nwie ene kotu no kura wo kontempa kantamanto ma ofela kantamanto kwa no papa ode e konkran ano papa sharp by 2:30 to 3 now ho why you late kura by 3:30 now ho hey enyoma no efe ubinyan fofofo sa bre no ye frɛ no donko mi bre zra de eno na eko fa hyew ti se kotu yi ubekonya ne kama oba no abedwi so na ukọ baby eno ana nkrofo bibiri no ade na nenam omo nka no kre but anope wo dachi nti se na be ya wo ho nkyerewo se na be ya dachi se koba se uhia mo genuinely a nkrofo be ba be boa wo asori ho wa mo ma hunu se wo yesikani afi ye ba fori ya ntumi nsori mabi wote ho adwuma ni mu am ya hunu se wo yesikani afi ye jeje to a wontue bi efie ho am ya hunu se wo yesikani afi ye ba beje light bill ana wudwane hwa so ba wo bra o abrabo na ye bone ne obi ani ayi o obi anu no abrabo a ogboyi ye be kwa kosi nkonya se de ye si nkonya wo fie ha yi se ade partner ase adwen partner ase obo ba enra de chin ye no de na wo de abrabo ye onni nipa ni akuntabu o. That is what I was saying with here. You must understand it. Onni nipa ni akuntabu se ye si nkonya enra nyankopon ma ade chen wo ede na ayeye ede enti ni wanye we no wo sa kuntabu no wo de manyankopon pe enti ye de be so wo ankasa wani live a life wo ankasa be ye okay men live life afa wu pia na hu ato so na wo tetete because wo nka no kore usu wo sika usu wo cars usu wo adan usu wo sei ene nkrofo bibire twa ntora ma o makofa benamoshi e ma tele en wo no wo te o ntumi nhwe won kanokure. Don't live a champagne life when you know your budget is that of palm wine. Enkrofo e ya ware akese a onso ukoye bi ena no na mitie obi asem a wo kyerɛkyerɛ mu di akyerɛ me se wakobo bosia je se obo bosia ma aware na okɔ ware no kra no unse ye wo bibia e frɛ ne se akontase kan eno no kɔ yi oba ne nua mema ne ho okɔ free ye omu bisa ne se na akontase kan no o so wedi mo adawro me eno beba akyiri masa obi sew mema brabo ne nye de ne mfa ma wu abrabo no bone kakra okɔ ne bebre ya wani su bebriu enkrofo ye wedding pin unim ne ewom onso su ko e be pin e kombedo waso be hye enkrofo timi fidi wo ma no pa wi anwumre o ma no betimi afidi wo ma no pa ne anwumre eni nti wudie tie anopa no dikan ma omunsuo nom ne nsan wo munsunom banku afatai wo bayram pesi afatai wo ma no pa yi mekai banchampesi ya bewe na sase we so no Kristo Yesu okata sori nenim anopetututu aye kwa kosi ade no banchampesi ye bo banchampesi no eni ti wo teacher di ni ejina wadi mo o kire wade mo za wuki Yesu giya onko na wunim ne wuki Yesu fa me ye to ne nwom me nko na minim ne me fa mu za ho na to ye o me se
men live champagne life wabra o budget eye palm wine men kasa mama semwa de me di si I don't know but hwe so na nwene uprebuo ukɔhwe nkrɔfo so na wonye uprebuo a wanhwe ya wo bekom but wo betom wanhwe yin so na wankom awurade nka ho da chinti eye adi nokore let the people know your real identity saja se mo mu hunu unipa ban mo mu hunu usu ne ban wo kɔ no ba maka tell say wanya wo ho meanwhile wo so kɔhye dem awusu ye be da bɛboa wo so what ya se awurade nka mo ho a amen empany for ma chia mo esa mumpo mbɔkɔ de nyame adom bia bɔkɔ nyame adom nso me ho ye pa na akontase kan a aware a akontase kan kora ye free. What is the future of them? I'm married. What's a man can na Maakye. Me go school on. From class 1 to JHS 1. Man dey chop money da. Where did you ofie? Me go school no. Me ne me nua ma chiriba mienu na omoka me ho. Ti ye go school na ya maame. Akọ fene bia wo kɔ afuma no pa na kotwa bɔde ana ibi won kra manche bi won ma yitiri ye pa na da na ye bediam ye ni agye na kyese bia ye bayire ampesie na wabɔ ma me wo faafa ibi wo me remfi da madam Ellen de woni me ena man de pe ma asem abesi nne o do 5 no 5 no be call the first break ni ye ni di o so be a second break I see na obun second break is say 12 ekɔ na afena ma me bun si oba na eja o do 5 o de aba be si ekwana no ho na me madam afrɛ me na ma ye odan kakra mu na ma fa akɔhye ho si 12 ne pon a e ma 12 break na ma akɔ frɛ ni nua no mo na eja makɔ akɔdi sa to say me dru JHS 1 ene no kra ne se no de ma ko me ma me papa firi ho na me ka me nko ana me amese me de se me return pa ko village die metana ho enso won na nya se ya kurasi o yi se me twen obedi medi na yen se ye ko school na no pe ya ye de na yen mfa nko ye tie no ho a ntani wo pe wo mpe wo be tie no ho a medi te se pressure bia re papa de be si usu no wo bedi yes na unim na ye ono no kwafuom na yen ko school enti otwa bre we no dia no aha na why ne say Yesu asendua no o ne Yesu asendua no de asi ho na ode ani nti se ode ani kire ha na che say ene ne banch no otugu sa kona ni ho enti ye no na bre no na ode ye signboard e de man na won ba bi egu enti ye pon school a ye beduru ho mo say Yesu asendua no nti ba bia Yesu asendua na ni kire no na je say ho no na sa da no e ho no na ode banch ni gu ye enye ize o edin o ni akwa fa de aba na ye call senior high school ye kwa de na secondary school ye call ye no anyway na be ya me I come from Accra and Accra I'm going to when we vacate I'm going to my auntie I'm going to oboa say bi mu wo hwe akwa ni ayi pankese sukuru amo pankese o get back they be my auntie, my cousin, my this, my that. Say one say that. She acquire we chire haben. Allo. She acquire ye ma kwan a. Na we omo ye na da ho pa. Ye nkasa because ye nkran ni ba. Enti hwa na ye ko. Na se na ebi mu betu ma afei ye ma kwan abo na ka be fa so masi no okọ na we so de taxi abefa de niema no okọ na omo ebe nante from ye na mo ebe nante from no ne ye nam from ne ye ekọ afi ge ye ono no de ya ma ntie wo be wo school ni mu a wonko o he mu nyina mo kwa no fan bag nwa o mu nyina mo kwa no so o ma tira ye di na no wan ka ma na anye de eya homete o kan sa na ye de wan how wan show me si lady ba ko kra de me ni ko school o papa e ba school mu ho no ma ne papa friend o yi neni me na me ko hia papa na gi ade kro de bra ewura no de komba no sa se wa ma ne ho so a wo school ni mu na tan
airtime ebi ni mo bre o papa ebi ni mo bre na because senior high school yi me ba ye pe wo hwe me a wan hwe ya hwe me akasem da pem so ti obi won ma hwe me o se ensonso ne ewo mu ne se ye wo obi wo ho no ma oyi premier ni ene wo asikafo na nkasa wo enti ye mixe no o ebia ye ne ye premier fo ye ni sika ye ni bi swati ase me papa obemo be di banchampesie no but for no ankasa be fa mo ntade ya to so sa kama enti mo be pia bonten no yes o mo da pem so eti na kofo me wona mfo bebre na menim de tia a me so me nka ma asem me wona mfo bebre eti wo mo anim de ye firi odan kwa de wo mo ni me pa odanfo ni me pa eti obi we se be the pan rodo so kosko mo se aga ni ma me ne abibi otopa no odom se da grace na me se wan me ma me ton wacho somebody anopa bia mi kosko ata na de bia me koba ta ma te me kwa sika de ma me ne sua me so me sori ahomache na manoa me ma me wache na man sense no nkoja ho ti me sha ase achepa ti me sori ntem sana me no awia ende ekro no bo ma cheche se weekend ne me be fi no be bisa wa beto bi no me di abrew so ma me tie sabre do na vrongo nti de chire di ene ba ka che ne da eti me chechire sana na me de akɔhye waduro bi me tware ye bibia awia so akɔ eton wa che tama de ko school enya easy o easy eti dwadie ne ya chase school mu na enya easy ba se de na bi no mo no e ma o mo ho so no ya na bro so ye de no na ye apremafo but ni ni sika da bi apremafo sa because anybody bi wo ho no mo papa nso make sure say o ma ho nye den ti say bi a sa time na ni tutu school fees no unse bere bi ni tutu school fees time na ni tutu school fees me papa be make sure say school fees die obetua but banchampesie ni die obedi wo ye den obedi obe bre ne be ye signboard no ntu ye den oba abekwa kofa banche no na banchampesie a wokan na basa bre na banche na de onye ne banche o na de ene banche aba nyina o nyina social media ni nti o mo say me kai one day bi de na hwe ni fie ho na ye ko school no ye pon ba fie na eja ye mfikyire hoi manchero se bebu a wodo na wugya asase no to a na manchena nkasa fifi na abo eno na ya adankasa no sa no mfe no o wa se dabon so bi first dabon so eja me bai na se eja hwe ni fie na ikotu bi di be si eja so na ye no awie na manchena so nso se wodi enye asin na metwi makoyirawa na makoma bi na obinya wo mu no na wodi bai makona na wowe na mfifiri sano na obonsuo tunwie no ofo ye kapu ayasi wanya duane pa bi agu awo ba sabre no so na banche sabre na banche de but enye ne ele banche ne de onim de ayo ne banche na aba ni nyina amu nyina nso banche ni nyina ahya ase e ko date rush nti on be na ye de it is a fake life no most of the time secondary school pa na ya na tawo but because secondary school na sa yes 100 fun se de na minim ade kura ye fun angasa na mi show bi muda e ko na for ka na Facebook na me ko post e dey no go for ken we see chale WhatsApp no me do no ma mi uje ye dey hunu bibi so sa mi through form 2 ana ja eno kura madam fu bi ana ne phone ba ko wisu aja wonya afoforo ana wode ma mi se mi wisu Facebook here me kai na me tampo de na we no kra na se we no na ye nso de hu sa na yi Nokia bi a Nokia na ye me first phone am use ye na wow interesting me first phone am use ye na ani ni ye kokko um se ye phone yo ani ye kokko yes na ye kasapa kasapa no um se kasapa fo ye phone bi bai gong any hello moto no money ade oh my goodness gong I don't know me first phone am use here aden eno kra pa mi di wo ho ansa na me say kan enya asem ketwa ena nyame adome call secondary school nso so me sof maame adawroma o maame touch bi enti me de me call secondary school na nyame adom me sof maame nti na me kura touch
na say attach e ba ye na enokra no bu na ye fa yensa wo eye ayi adua bi na odi asisi pointer don't your friend pointer and near the pointer na enti me dey say na the pointer hye no ho o ya na odi na dey asisi so sa ne tie ne say ye no na ye aprimafo mba but na ye ni sika ebi ni ho ebi ni ho enti say wo hwe say ye ato ya taade no na so be di akira na bepem de nyina bi mu frɛ dada mma but ye ne enim se ye dada mma kra hwi ni ho na ma pon school ma ko school weekend me be ton wachi asan ba ti me ba no ma boa me ho na me ba hwe ohun eti udi mati a me so me ka to so hwi ni wo bebi a me nante aduru no me pa boate a betim de me na abofom ba wo so na wo ma ho so de ho betom no tu fa na amofom Edion anya easy but yanum fo so na mo dwen so mo obi ebi beba onyeska kakra asem a wo kan wo hu e wo se ye kana ekotimamufu no mu ye pa obi ono se han obi anyeska omoame mo ofa bi anyeska omoame e na musa mo se na na bra abo tie ofie wo koye adwuma nya kakra wodi beye bibia ma na de akopa atade a ne bo oden santade so nche na ase yo ene mabuni aba me wona mfofo be se mienu bi ena mfofo mienu no wodi e message da yi ba ko video a kire wo oye kire ni na on transfer ko ena obehunu no nam hwan rock obehunu no nam rock city obehunu no nam akosomo safari obehunu no nam ha sa ni pakro ya flexi wia na wasan send o message chale abroko she you can send me like send me something. Look at this. What you want me to send you? You are living fake life. And the fake life now we live in. Yes, Rock City ne sarama meti mi akuchinchin ho. Mi chinchin wa na twetwa gu me face me we ni so. Our friend is saying social media. Andre one tie akuapim polu nsem. Say car no krampukura ne nye ne dia. Look at this. Obi car o. And a person top pressure microphone tea or said I could for number plate. And a mom true ni din or the ball. Send a baby will be able to no so to car. Now, I mean, who are you deceiving? One a obre. Ain't yes, Remo. I do you have a common musem. O budget in champagne life. No live o palm wine life. So we see can't mean to champagne. Ya wakura be you ho. Nana nsamfo ekura bi mu ode na ehuro yi ye we bi e dokoro tunkum no o pesa wo buru nso mo odai ni wo ho are you fine ara je ado ye o sika be so banku o so se da bi be di fried rice o ba boka e na ko fo boys yi be bi akọ fa gas bi ato ho so o mo bre ne wa na ape o mo bre so wa na ape fa ho ne o ge na me de jade o kire ene me do be ko campiski ne ho ski ukodi sokis very ukodi campiski na yesi wache plate ba ko ye 8 billion wo ye ma hyew asemo wache plate ba ko 8 million afa wo tia mu ma nkrofo a wo nyina ye mo hyew tia obi asoma wo fa wo so no ba so ati ase anyways ba mama ma wo congratulations thank you sir mama congratulate you Adwempa wini blogger of the year. Sao. Wini blogger of the year. Utrinkwa. Ghana Youth Leaders anameboa. Yeah, Ghana Leaders. Ghana Youth Leaders Awards. Yeah. Ghana Youth Leaders Awards. And Adwempa wini blogger of the year. And nyasam kutu 2022. And congratulations. Eja. Na say na wosen ka wo di award yi di ba ha. Emi hwebi. Ya de beba. Say onkwa odi ahye with them. Ya de beba na asidan kan boafo nyina motivation no baby e free ba afutuo da bia am ka say ya na nya se obi betunu botuma iska ma o seje enko ana ehu se wayi bibia ma ebu won ma na futu nsem ene ni nkran sesem no eboawo e ma otimi ku anim pa wa ablabom nti mi se no ya me fa ni agorokora ti ejabo e beda mu nyina mo ase mu nyina mo ka ho bi na mu nyina mo boa na ye nyina ye koyanim
brandy say wa na we endorse ye ti ne nyina no boa yen na when you obi ti say obo na wo hye my Ghana media atade a wonu wa be ka se onko kenkan ekoso ehin akra na say ekoso akra not ho okay. Yeah, Accra not all. Okay. One of course. Obi be say over the week kasi but now over the week now now you fan wa Accra. I see. Yeah, fan wa Accra. My idea. I never see. Omo organizers nso o my idea. Sure. Say yen Ghana ha no. Eya yen recognize and award the real people. Say awards na ba be sika. Sure. Enti me nominate you say wo. Ma nominate you say we are the blogger of the year. Na mum kokko ka kire Ghana for say omonyi ntum say me ampa me ne blogger of the year. To me be pem na ma dwene ho amenti ase. Azemu. Ma dwene ho amenti ase o. Enti no I was say over the to say be over the month and I say over the year no. Why you should be able to nominate people a be monitor adwuma me. Sure. And this what me nominate me say blogger of the year dia. And near man wo hwe so ma wo nominate me blogger of the year no. I was to me ejina sa de kode no anso na say abasobodi bu ha o de ma me. Mami tietia. We say me no kwasem me kan no kure wo mu kire wo mu. Me tia me dwen ho amenti ase. And omo tiase. Because you could see say tina me we surprise mami. Because me na mani na you bear in mind with me say me man campaign on any platform be anasi bibisa. But you could do almost say whether you are not maybe to me that's how it's supposed to be. Ghana Journalists Association one award no. Sa no mo ye no. Sure. And you say be ya nominate ebi adwumpa blogger of the year na depa newscaster of the year. You be hwe nioma ye hwe so e de nominate no. Then the board will sit down. No more analyze it. Oh, okay, A, B, C, D. Inti ne so ye good. Another way so just say there be A, B, C, D inti kwaku ye be a good chain way. Sure. Na ya compare sa de no. Na fe ya award there we deserve. Say ya ne sa, then the sponsors will come. Because minimum say award scheme bia no. The ultimate thing is oh pesika. Fine. But say we na we here. Sponsors na kasa beba. And yeah, no kwasem. But no, I'm not under estimating sika factor no. Sika factor no hu hia. So what you say? Say na anye bia de no a wo de be che no. Wo be koto. Nti den ya sika factor ne ka ho. But ti say bia fe na oba award scheme afe na oba. Oba ye no a won so be pesika ni bi. Na bi mu kura ti mi set target to say bi kura ebi a category na wo no ebi a wo top ye ebi a wonya 100 votes and a the top ye omutim ga just ebi a e was say utimi nya 250 what is the meaning of this omutim set a target to the ho no just say wo no sikana na de wo ba say obepe o sana 70 here sana 70 here but it shouldn't be a profit haven in kwa I was say uma integrity or credibility and also you're very strong and it me boa until we are was keep my fail no ba was all TSS for first 3 years in the year we break account sana Ghana for be atum na wo buy no a wo so be pesika no yeah there sir and nonetheless congratulations you thank you sir more wings afi na eba I was keen for so mo be di no krepa dia more wings na afi na eba bebre ya me ho ti ye be da ja Ahenkan FM atiefo nyina ase ye nyina ye ka ho and Ahenkan FM panyufo nyina medam nyina amase because me baaye no na mo sanso mama konya se on ahenkanfmonline.com ne other social media no ne nyina ka ho bi nye se ne nyina modembo sure yeah enti no ye da panyufo nyina ase mpa ba mo de te kire mafutu sem ne nyina no ye ni aso pa ye ni aso enti we ni say ni on the awards night no o ma wo hwe ya no de nke be ka ho me dedicate ye e de mad CEO wo event na say enti no ye twen oba ye be agency ama no
I say also mu anu asan agye wade na we just say what dedicate we anu asan agye Ghana the dedication is nyina ye Ghana dedication yeah also for be minimum no ye the camera to ne so no wa che sika ye the camera to ne so no wa che car mu wie ya say mu nyi camera film so what the asem baba ye nyina nim za papa no mu nyi camera film so fam sika ma me ya papa masuma mo mo me mo wura for the bon krata na enran so na e fiampofo birthday so sure belated birthday and confirm e fiampofo sure na what we ye nyina me hunu no and dintia some management many adwo ho no omo sound so mame say citation enti anu say me de ma nipa mienu bi me dedicate anu ma nipa mienu that is my data ena me ba akubi so ho what on me di din nate eye wa wodofo yate and also no see any birthday and no see any birthday nti citation nso editor ba no ma na so mu agye oso mu etwitwa mfonyi ne bia no agye wade yate mo ram ne yenkwa okay atiefo yadamu nyina ma se ka na hye ne nso ese kasavidi a wutie yi the best in the east Ahenkan 93.3 FM so na the bonkrata wodo abegu ye na pono so ene ye de ba be somo wo Maakye dwumadie eso de amamo hwe wa kire bre na no nwotwe abo apa ho siman pole miensa the bonkrata me de esha se today say truth and enlargement ana wose Sam Jonah ana wo sun ne se akora we de ho na aburu we Pengni toto say pa de sebi mpreduaso obi antimi moda wanyini sa obi otua no fund yanke beka se obi na achine twanema but Sam Jonah so wosu nyina sa wosu amagana wosu amagana osese de Ghana economy no se de se betie na ayese obi ba na abe na japade no wose ha adwene papa na on na vice chancellor Edema University of Ghana se obo manya ne ye I am so chancellor University of Ghana and Sam Jonah no and wo su hai en wasem eno no na onu wie ye no na wode akuku dam ne chocho wuro bi fonyi di agu ya na mom no na ubisa say Sam Jonah na vice chancellor on chancellor mom Debbie ono de yi Kane Anglo Gold Ashanti okay yeah ono no ye CEO say director bi wo ho e wo ho yeah okay me da se wo ho a na eno no wa kire muntu mfa nche me ono onye chancellor onyamben ho Debbie na abra bo mfa ho oyandru oni de ne amanyosem wo kakra amanyosem kakra okay any civil servant kakra yate na totoro do mu mfonyi di agu yayi ne kwasem no se wamfo won mu di amba nti wuto da waka tere mgidi so be kire mase ene wo mu hini nyina na wode ato gbe kire mu se the destruction of Ghana's investment sector on the blind side of Akufo-Addo. Who are the destroyers? Hey, nti Ghana ha no said the eja investors for no honum yeso ko said the honum ni simi ato ajeje mu na hwan na ese no ti wo hwehwe wom enwasem de abanti nkrofo do amudin emufo de agu ya de tie biem baako enwo bebon mu elembele abato mpesu aso mra se bedwani ne yeso demirika ko bawura strategy na ma ne ye ne say a wo se wo patentene ne de ama eye ne nkrofo bi a sebisem preduase hu enkrofo bi atututu amana keka wo ma mato na mo wonse do eti enwasem enso wode aba wo chese obi a sebisem wono nso nipadua no ba bi aka physical challenge na yeso wono so ne ho bon nsem bi hu enti apolisifo enso ensa so ni mo de ho nsem enso de aba abontene eso today the bokrata mu ensem Daily Guide the Bokrata no na mede toaso na Daily Guide the Bokrata no de aba wode mampani abede che Dr. Mahmoud Obamia Mr. Dagata Kramfo ni da ha wagene chichi kama na asama worka na say World Bank for support wo economy nsem pa na wakyerkyere mu wo Daily Guide the Bokrata no mo krata fe to so nsia wo krata mu wo tresa owra bi wempo
Sabrantio ɛna wɔda gata bi mu amfoni no daily guide fo atwade aba wɔkyɛ sɛ watoa nananom wɔn se do ya wɔn akɔpie no so ɛwɔ hɔ a awerɛho papa krata atwa mfoni de aba bɔnten so anɔpɛ na krata san so de aba ase ha asɛm a wɔka no sɛ asante yɛbo a owura yi ɛsɛsɛ deɛ wɔno na ɛba bɛyɛ pani ɛwɔ housing loan scheme no ɛmɔ Oba be hede e wo hatoto ne mama ne ma konkan daily guide bokrata no tabiro owura yimfo ne abetoa entemu ha ya medi twa to na wo kire se de NPP amanyo ko no wo mo de date bia ba bonten a eno ye confirm date a wono mo de ba beto so na constituency elections no wo mo ba beto ntia wonsem e wo daily guide de bokrata no emu Dear Mediterranean so dear mama, the new crusading guide. The new crusading guide no chem se kopia mu sachi krom. Yesu amo ba hema na wono wo buru nua yi. Oburu nua gu abusu apanyini bi so wo ho. Eti ho asem wo de aba e wo de obokrata yi mu. Na yesu kopia mu so wo East Legon a kokose asase wonsem yesi atwede bo pa nya agro. Ekoso wo ho. Etikata fe to so miensa eni edu wode ensam people e de aguo na wode ye osoafo abede chiro no na weska sam totoye eso onimanyamfo jonkumafo nyi de aba ene wo kasa asem ya kire owura Sam George say wo onenam ene wo sen yan ayifo Ghana Revenue Authority fo wonom de omo age express pay mu na owura jonkuma se enya nokre Jin Arifo wanum eni twaka bia monsa eni sika bia no anase dwumadie bia koso ye friend say express pay omu enim ho hwe enwa asem wode aba ewa ha wo kyerese asoafo makomakom yensa bi so yabo wonum aba so enho asem wode ato de obokata yi emu nana adodan kwa akufu ado atimkwana no num bremu wono so yeso akwa bie factory bia no a eno ba beboa ma yenduro enso atimi akonanim ti bia betima yenduro na atimi aboa Ghana no chese no skabotin so ehyem nye skaketo 35 million US topable money ene shimo ti eno so ehye 1D1F dwumadie ase dwumadie na akasa no na tena ye ewo ni go pram ehwo asem eno no the new crusading guide ene de baye the daily statement democrat na me de to aso na wode ononyamfo papa yi waje ni chichi na asama majority leader ka wa ha no se o chese e-levy ya wonoma asode atia ye nchekra me bosome de dikan yo ba be hyase atua no amanfo bi eni bebu panya de a wo mususue ni nyinada ebebe mu de ama wo mti majority leader ononyamfo se echemensa bonsu na kasa o the daily statement de wakrata no emuo na krata de aba yi yedika aboboso na nadodan kwa kufu ado se industrialization no ene key priority eno ntino wa commission $30 million factory wa was the yedika wa mo chese 30.5 ana ana ha wa mo chese 30 million the daily statement the bucket and the abansema hodo na MPP amanyo ko no we a wo kire se one more set date constituency election one more de ba beba so ntia wonsem krata san so de ababiem na soro ha na wode ne ho asantemantem wo kire se wasa asantemantem NPP amanyo ko one more hwetoto ne ma ne ma etimi ekonkan de ema wo mo the daily statement the bucket no ena din sen we aba monten so anope na dia medi episo dia mawo de inquisitor the obokata ne ba man ye kire mu sai ukopiem wo asojaman a se no wabu ma ntem ya hu yesi enie empriwanyin san atoto se wo ho omo di ensem gu nkrata so duaduemu omo research no omo chese empriwanyin san mako aduasa ene aduonu baako na wonum ensaka ye 321 na chese nyagro sa aduonu baako na no ne asem na sebadwani wonum kire se dabi adena ni yaye nyan enti we di obesere pa se saafo no magunu no mode omo agimu na wose ye twoma so wose ye twoma na nyinsan ayi de
kuro nyi se de okoto ya so na yi ye nyina enjoy na so wachi a o se okoto obi aso ntu omofo ala na yesi ukopie mu o tema port nso so a komoshi bi koso ho komoshi bi koso ho den esa se yesi eye owura ono ena ye osoafo ohwe eye gara sika sam tutu ya so owura eye kinoforiata wa kire wode akwankire bi ato wode ama wo no mo so mo hwe no mu ndi so wo ho national security for nso kura aka ho na yesi sa akwankire no wode ama wo no mo wo ho no mo no ama komoshi bi koso ho a chese enya agoro ho asem enso ewo da obakata yi emu na wose saka wa marambi ono kura ne ba saka wa mam and daughter nti obi a ono de ono wone ne ba no mayi omo asiwa so omo de sika yamfa kwa papa so benya na omo de omo ye ho adwuma wo USA no wafo afofra USA ma mu we pa so de sanya gana kwa ne saka wado eti aso o ma chino ho nti sika no ode bia gu ha sika obi ntimi ntamba akoma me ntimi mfa ho we de oyi a henye yi kampe ba ko pe enye yi yenye dia yenya no hoi na mpro nti ebeda grata mu apro dia ya na aye no na yesi eye Kwame Nkrumah suapon ni mu ono so adesuanfo bi asa obete a yeso omdo be sempim sia 6000 kafra yesi wono mo school fees omuntua tenam so kura maja enwoma wono mo eji hunim dia yesi ya mo akwanyan yesi sisi anyamia ya adom ya mo mo bosome so omuntutu kafa metua bosome ne pa hona wantua de ne opa kosoro kwaka kire nyankopon sane mra meka nkire ke university school management for ne say omoma nko omso mo ntiase da enti eno wasem enso de ato da obokrata yi emu ensam ne bi ka ho na de enkusita ana no pay ode breyen we wo mu ade koye business e bia wo menya amam ko business wo menya no e bia wo mu benya e bia bosome no ayi story back we amekan ye o se o former student wo Legon o se ne de no o de 10 million ana o se o de 10 million share ayimu betting company hoja 200 cedis ni school fees na we be da kotua omo di twa bet no de ya na nya o we bia de ko bie ayi company bi kura na anya hwe ya no obetimi aye bodwa bi eno de kakra but we ko twa betting dia obi say na they were trying to pay heed to the advice from the finance minister some kai emre bi na finance minister ka say so omu wie school no adwuma ni ho nti I was say omu nyina omu sha say so omu sua say de ombe entrepreneurs nti eno na omu kire say na ebinim usua ebinim ye say future no ombe fa nti whilst omu school mu no ombe sha say omu venture into omu ankasa omu adwuma because you say okay say there is no job for graduates like that nti no omu ankasa ehwe kwan ombe fa so na you start and support to nti bi mu je say future no ana na eja omofa ebinim gusu omudi ye adwuma akwa ba aku video me hu ye o say yeah my parents they gave me the money but I use it to do I invested in some business me I didn't know it to be this quick odim say ayesa temuda no afano odim say school management you know the pressure na be ban tem sa I didn't know this would be too quick na so onu say no crowd wenda so to obetimi akwa pebosia na de aba betua but omo di twa bet ne de ekwa ma o bet na omo ka no omo wo data kire so omo di twa kire so omo ko twa bet un say obi bra yensan add more salt to injury but I think say betimi ba say nya no kre Mr. Norris say omo voices so omo voices we say omo phone bi kura send voices ma won I didn't want to am to abontin just to buttress who claim nanka who claim when strong no nanka the voices na ba abontin so what I say enkofo ebre o enkofo ko university ni ebre but me ni me dey awon so kra wasa wo ko university ko bre asem fasika ni bi adwuma bodwa bi anwe adwuma yi kra wo ko bie kra asambe yim so ma wonya haban kanwe asem bi na wakan BOP hwan api erede
my bank. Meanwhile, tax holiday a day my foreign companies and I ever can answer tax holiday. I a day my foreign companies. And I think it was Ghana need baby a juma 1 year and Kayamanu tax holiday craft for 1 year. Now is that someone working? I announced that in the Dani debate. Western Regional Minister. Now all Casan was say, Sisiano, Oshe Nipa, Mopa, Majuma Naya, a Bajuma in Wessi, 2 year babunu, now per Juma, Opesiwanga Dia for Ocean Crown Credumum. Now we na honorable Francis I didn't music catch say, Uncle Credumano, and Mubi and so more tackle woman. Oh, that is it. More tata woman. Eh, serious. Jebeda, yeah, me hey. Nebi Amakobie container be the sea baby. Semi bear mobile money. Oba say assembly appear ho. Before crab say mobile money national. I was all babaje permit. Oma permit ni ya Ghana Revenue Authority beba ho. Omo ankasa assembly no. Mienu beba ho. Omo ba be property rate card no ye if you rafo. Omo beba ho mbeji BOP. Amo beje tese enwonwan na sa ni efunu esie nyina akra sa asase no so okro mutua ho yi pacha you hey yetua before we besie ufunu no tese wutua ba bia ufunu ne beda no wutua ya woni ye kwa assembly ni ho ne ekọ nananom nso ho ense mo ye adia na ase ne ekoto atwene no mo ye kuro na mo ye madwene si wo wuo na mo be wu anananom nso be sika oh yeah, you so good. Na na mo di omo nka ho hwe. Obusuafo ni betu. Aya zebo, ni nyina achi. Ni nyina achi. Ya pa ye ho aye hunu ya senim. Asombe kure. Ni ya bi so o ma won nka no kure no. Ya na medwu omo amento ma se o. Sa mo politics na mo ye ne Ghana ha no. Ghana politics ye say time. Okọ kan obi bu afu ne ho den e wasan ka mbetena ha mo nka ne aban na ye ya nka ne aban na unsu nya akwanya wo ba ye unsu de na abekan ye sa debate na me pese meti o nya akwanya ne ba ye na wasan ka wo kan ye wo aban na ye but wo be attack nipa no akọ ba bi e unsu wo be bo aye obo hwe ma me ka no kranchiro mo ye sa no mo ye ma ho ye ahi wati e matemamufo no sa because onyina mo wiar masa kwatena Pentecost ni press bi ni ho ahwa sorry dem. You are just annoying God. That's all for someone can't control. One can correct. Internet say 1 district 1 factory no. List them a pilot 280, 231 and 38. 238 1 district 1 factory. So I'm say buy yen can ya buy na ye. Internet me so me be ka bi. Oh okay. Okay. 1 district 1 factory ya buy why my pilot 238. Wawie bi ebi sigu so ekoso nti o mo se ye ba ye nka ne aban no so aye nti ye be kan no so ede oh okay onyi wo mo awon nti wo mate o ay asebo na de obi ntumi na ye de ama wo onyi wo awon nti ase o metimi aye foma me je oji ya ase na yi ade we kura na wo senka ade a ehuna ma ni wiase oba ye eye covid because e wiase afa na nyina obi a ebra nko ya o se covid into covid now has become the stubborn boy and the most whipping child now eye covid sina omodi kwakui ayisu be kan ro say covid obentin covid bosome nso a wakatu ansu kufu eno de covid anka no dabi eni asem no waje COVID by bebrebe nyina chi ena no Russia Ukraine dey your masan dey be ka ho yi Nyankopon ya adom obi free Ukraine ho aba me dey be ha no no abeka na asem aha Russia Ukraine say Ukraine say Ukraine susu aya no so mo ya no mo dey abamu o mo ka no bosome nso a on kan kire controller say ohene Russia Ukraine ti makatu ya nete so eno dey won kan na waje ni kufu ofa wo car na dia kwatena filling station ni ebu fu oni de egum eno de won ka say Russia Ukraine dabi why are we lying to ourselves dabi now wo wunya bi ni wo grassroots also you are defending this rot oh so nim omoba na ma wa kakra ma wo mo omunya bi ni sa omo freya sa omunya bi ni we know them omunya bi ni oh omo te say me ameti he kwa me ahe me wa he hwe mo hwe so enso onya me o meka ho ma mo nka no kure o
Sa. Nenja no sa na de no. Eno sa na. Because me say de a unya bi firi mu no. Aha. Na ya wo hwe say wo be ma na koso ana. Na ye we ya tu mu fo no. Unti bi da. Eno ye de. Ye we ya tu mu. Yeah, okay. Yeah, we have to move. Yeah, we have to. They are not ready for change. Okay. I see. Into my dreaming, yeah, we have to move. It is a Kobe Kumu, say, Konifon, yeah, we have to move. Massa, speak, Kanokra, O Kanokra, O Kanokra, Obey, maybe TM, some who he, but no, and Hammy. Me shall she shame one. Maybe some so war. I dear me shall she want me, I don't know. Just to encourage myself. Sure. Because we need some time for Dawson. Sure. It's me my father for put them on wakopa. Ain't ya share me TV, me fan, me mobile phone. How many men for 4? No. It's me just share my bisa so bo. I dey cry na okura and crofo town sa. Obo so obo for no back aba. O se na wo better na ha no mo ka no kre no e. O ka no kre no unya adofo. O be time. But mami mi si wasem. Ne a wo ye no wo awakoma mu no ofo se wo ya adepa o se an o se ne ekoso ne no enti de se ye nkura no tie se we better me na da nya bible na da kan se nipa nyina da wadue emfa me ho bate minim se ne me ye yi e aduaba na me dua that emfie miensa bi a mini ha no emfie miensa bi a eba emfie num bi a eba a obo ni odan bie mu no afa ba bi a me wo bia no omo beto nkra se monko fra brantie ne mra na nko meka no kra nkyere yen na so sade nyankopon asem kan ye no ebre bi beso asa asem no kra no munya bie mu ntie sure nti na ye kan muntie na sopam kan no kra kire wunua oyo maami oyo papa o ye party ba o ye party na na o ye party wo fa o na o party mu pani bi o ya ade a emwa ma o man ko nani mu a se kire wa no kan no kra kire no nyame adwuma ne nya asore dem nkwa ne ye no ye ni fie ye ni radio so ye na ware ase ye ni school mu ye ni babia eno ne nyame adwuma no abai baye ne nsese ya hodo ode baye bebre no aye eye se ya kanda bebre no aso nye ne ye ne nso dɔɔso kyɛn ne ye no enti wo se ne ye no e dɔɔso no ye kan wo mu jai ena no ohini ya obeka se o ma nsi school dan no a ono akasa ebe kosi no for mi se school dan no ma wie aflawo o ma wie e ba be admitting it means ade na nya na throw light the to so ampanim 42 ho anamo ade ntina we are doing this you don't want us to do it wankasa nkom kwa akoye papa na ma nani amre ankasa e na ade ne ba benya national attention a nkom be ye ene o ma ye a o ma sa ase o mo be gi adesuafo eti wana ka to sa dwuma na ye ne mfaso ani so e ka bi de ni minim se ye se dia all time apampom no no odo nipa hu ni sa o ni o ka wasem no o ne pe wasem metia obi mpe wasem a obe ha odin no ata amenam but obi pe wasem a ye pon adwuma yi a ye wonkofo bi o mo frɛw se de bia me sori a me kan ye koyie no atwe adwen si so ni ankoyie atwe adwen si so me wonkofo bi a ye wi o mo frɛ o ka so we na de ba bi ade fa na ha no o kyena mfa ho eno na ni ade no enya wo a wote wo no mo a me ni wunya 101 da na wo de me nam se me arrogant o so me meje hwe wo wo na no pe wo se ye jaw de wo ma kofi oduro no ka asem kyerɛ wo so ati ase e jaw ma kofi oduro no ka asem kyerɛ wo ya na me we me de to school ho won say tama ye ko school no teacher ni a unnim na ye ye nsohwɛ wanya mark marks so na ni a yes ono obo a wadwene papa wata me ana dabi ampo but uria you the right thing it was so koso kan wasem na wo yire wo ho ye woni pani bi wo no mo a uja na asem kan no wo ye mistakes ye obi wo no mo nso a wo ka kire no na e ka kai ne mane ye it in common pani ka kire say we should be citizens not spectators no na almost think ye beton kokoni ko say ananka ye ba momoni ni aso yes no ndu abo ebe se le pan koso wa ha ya se koso sa wa ha da ya se mo fa baako bi na wa wi odi no me wie ye koi na Ghanaian publisher da bokrata no na me de to aso na krata dia base ha na mampeni na nadu dan kwa kufu ado kire se galamse ne yade a essay
ya se koko nsase ahodo na ɔse galamsey ne sɛ koko board akasa wa ha galamsey ne sɛ koko nsase ahodo papa wɔ man mu di ɛwo nsɛm ɛwɔ Ghanaian publisher da obokrata no mu na ɛsoro hɔ na no ɛna ɔbo ya asɛm bia bepie mu a wɔkyerɛ sɛ ɔda MPP chair warned na wɔkyerɛ sɛ the obokrata bɛn no Ghanaian publisher ɛsoro hɔ koraa I don't so ɔda MPP there MPP chair wanted na wanted na wɔkyerɛ sɛ na on sɛ ɔdan no si ɛwɔ mmienu anaa baako no yɛ adan dia mfonyi me hu the Ghanaian publisher is it the Ghanaian or na Ghanaian publisher Ghanaian publisher mfonyi na me hu wɔ mu ne de unim ɔha ɔdan ɛnya ɔdan yɛne ɔdan ODA ana aha yɛ de no ɔdan ɔse wanted ɛna papa no so asɛ minim no wanted waka papa na asɛ minim na mama why I wanted you wanted minim ne de anya so free ha why I wanted why wanted ɔdan MPP chair wanted for stealing metal akosia ala ni onyai say the obokrata na dia ba ne yakinkan me pesa me tie ade bi ase odan MPP NP there be we a chair which means that it national chairman MPP chairman and so wanted aden we wanted am so akọ wi ade for stealing metals from broken Odan bridge. Oh come on na minim Odan bridge dia wo ha ya na say dia wo hia asembeba de bi Ghanaian publisher for na tire ye nye ne yakinkan na ma ti bibi sa mi do me dem farmer so achi de nti mi hu ye no me no se me ha na me sheda me ne omo sheda yi omo cham so nti no me dia ja osuru bravo omo ye ne omo cham so nti mi hu ye no na me se e de nti mi dem mani bu se bi a odan ne ofoforo bi wo ho da bi say odi kan dia nse say na ya dia na che say adan Ghana ha ye wo ye ekro odan ene adan eno poni enim wo hwe mfonyi no a papa ni din na egu ne boso no ana ne din go ba tin wo vi wa wo hu ne ye ntade ye bisem oh baby afa dia aduro no aduro newspaper mu wo se newspaper ada what dada media na metiti bi wacho ba na make say omo ha no mu politics no aye mo cham so nti ya na nyama so nti ya na aja oti a ba bia no abu aso abu aso kakara oh there be but media me say ensem bi say ya na mo makwan ma ensem kirofo mfa nkwa akirikiri sa to the extent say e newspaper we so be wo mu afebo empepa because oko press we phone bia no a obi a wo archives wo ho enti omo print bia na nom de ato omo archives ni mu enti we say ye be wo ho no mu afebo obe wo amane na nanom na asefo yiru bi aba be hu oh maybe mi san ko betimi asolve ni wo fie wa na se fie no tu be bien go fo bo ma mu ka iri bombom fu wo solve no mu so na mase we obekom kwabrani bi ahihemu well you me a mantra ya enko yanim anti Ghanaian publisher da worker ta nan sama hodo na one district one factory edikan aboboso yi levy aboboso ntin sama hodo na edikan aboboso na watrasa transport minister ene asoafo mienu bi e kan ho won makotebri award best minister award ewo hanum se Ghanaian publisher da worker ta no emunsem na no na 7 the republic republic press da obokrata ana wo kire mu se wode mrasiba dwane ojam di ma de shomo of town abato mbesu asunfo nyi di aba no nyamfo okurija to abrakwa ana wo kire mu se 11 no munyai mumma 11 no mu stop no animani mu yayi senya sa mu be shia contempt we kire ho nti wode aba wa ha wo ka kire Ghana Revenue Authority for so omo hwe so wo mo sese ya mo hwe akakakra wo se akakra bi kabe se na 25 ti akabe na fo be nsia bi
na efiri ase ana asem so akopie mu asem dibia ebe yire say hey ba I love you say ne ho odin o cha commando do ye hwan ntimi si ne kwan betua fa so say ayi majority leader kan o say 11 ne ho odin yansi aye krado twen no o mu ntimi no 11 ne ho odin 11 say on ne ho odin am say ya krado aye twen no oh okay say eni hwe ka ni bibi aka oh papa uska dabi papa niska you just have to be in line with them if you can't beat them you just join them. Oh okay we just have to join them. You don't have a say na o famfo nyi wa o la ya obi bu ahin hey wada ha o famfo nyi na be pi o fa wa na wo say ayi se wa bro ni nsam no on the when yakukuduro ka juwa hu wa na waka o so ndo beka na o se wa bro ni nsam no omo mate omo ni ko twa ma sa hunu eso nyo ma sem sei na impusu omukura nsam ni nyina na wote aye ka am se impusu omukura am so mate sem ko for the petition bi ni nam ka omo adadwene ho tindie mo amoko sa akon no ngusu anko na odi aba na obi ya no ana on menyamfo a wa kumsin anso fo nyi da na se bedwani wo on de ne ya anyimpoa so amempatam ho ahu hawa kumsin hey na hawa kumsin ono central region so ono ka so ampatam ho wo se so ame mukafra eni fo nyi wa rambo gushio mbadwane wase Ghana ha infrastructures ahodo aye nie na afenso no low technical capacity eno na ama ayesisi ankuaye enwa aye den wo Ghana ha no obi ye kua akora na anya na kono no enema wodo wase edi gu akon so ma kuaye no ya akono no wase bi di ho ebi ni ho ana maami anya bra wo kan enso wo ha yi na yesi NDC so ni gurus bi sa brofo am twa ba gurus ni ade gurus ni omo ase omo mpanimfo pa otopefo no sa ani ase ba akonso na ni bra bre wa to ni general so nya ade ketwa sa yes ni abre won so pa omo nya ba ko so si gurus eska ho ma hu es no ani omo doso oba bra attorney general so omo ze na attorney general wa kan sem bia emu pi I was saying nka judge for ni betie dia ya adwuma nka beboa sa o say asem na omudie no nka ebi wo ho no mo a omudi a omumfa mra TV so na nka Ghana fo nso so enhunu bi se na ye election petition no oh okay nti se ye hwe ne nyina ye hwe say election petition no ye mu bebre na kra ye lawyers sure but ye hwe se de na enema akono a ye ya na ntimi hunu ba bi a ebekọ etinka enema ni bi a efa Ghana fo hu bebre ti se asin north papa yi die sei na nka dia to TV so no obi ahwe bi 11 die omo de koyi na dia to TV so no obi ahwe bi enti se omo wie no omo de atemu ni ba na enkonko ba se ase nipa kakra bi na omo akọ hye tokuro bi mu e no omo aye omo de okay enti meme de me ne ya adwen kan so ye ase nka omo beti aye ne sa nka beboa Republic President Obaka tani mu ensem eno no si ye de besi won yam fancy na ensem ne aka no ne aka ne asem kro no ya asem yam fancy ya ebeye oh sure asem no ka obi se on party ade ya Ghana beyeye wo mo anim so omba ba no mabuni ene de kro no susu boru amutirimu sa oh krono ben ya na say Ghana election ya ekoko so a school for elections school yi say enam oh dabi eno na ya na bebre no ya akeye bebre na ya akeye bebre na ba say ebi wo ho ebi wo ho but bebre na ya akeye sa ebi nim ya akeke ndu ujiri say ebeyi say ne tie ne say te say nooks yi die omo asam do mbe example omo de yom kokoto ye the other opponent na omo ka say omo nti resource na say omo sun to me inform resource ma abonten akwese akoto aba wie 2020
na yekoto 2020 abato ewie NDC force wo monte ase omo na omo awi ni omo na omo awi ni abepem na nso omo ntumi mfa am resource ma abonten so ati ati sara nkofo ne de ni bia kwakoye o yakoto aba wo se umi na wi ni ye unya asen mi de mi ni mi nya e ba mi na ma wi ni e ya mfa buga mu man so ati ase Winu do nya zo na wa wi ni. Oni mu onya ya. Ozo zo ni wa wi. Na dwomo na asempa ni. What are you talking about? Okay, say Ghana na buga za. Endi nukes ni de ne sa na akoye. The other people no omo so omo no mu wi ni ya. Omo me kire yen. E ma do omo nya ya omo na emo de wi ni. E tiawa. So ati ase. Ti. Eyi MPP fo kire so omo no omo wi ni. So omo kire en ma do omo de wi ni. Kurampo kura san kire the difference margin no. Omo kire ni nyina. It was also where we near. You should be able to tell us your figures. Now, I'm a figure. What the question who near how many years we mean business. Mammy, I must say, I'd say, yeah, to us so ever. I was here, a draw that, and a draw that. You go so marching, any jumedi noir. A day, a mammo, a year, a draw that. I'm not pay. Meno hoji ene ye joda wogbi ya wogbi meno hogbi edin about to adwen chero betimi dia but once again happy birthday going out to you Pastor SK Tay o ena we ye opani a wo ewo Christ Apostolic Church International Family Worship Center. CAC. Ne fa almost so kabrofo no. Family Worship Center. Achim Odan Estate. Hono mo ena wo. Pastor SK Tay anopai me ma wo happy birthday. Christ Apostolic Church International Family Worship Center Achim Odan Estate for church members ni nyina. Ubia say live to be 93.3 and beyond. As usual, wakuma so ade rade emane emremu emfama wo. Na fe party no de hu hia pa. Wa kire yen location no ba bia de beko. Eya yenso so bre ba ye ho ayetimi aba ho bi. Party no de hu hia pa. Yemfa birthday party ni agweri. Inti ya no wa hye so de ama me Pastor SK Tay, a glorious birthday once again gone out to you. Yantwa so na abusuya yankwen anim ensamne dɔɔso sɛ ne adi kan ka kyerɛ wo ne aboroboro bebre no aso wɔ da obon krata no emu. Saa so na ne aka wa ha no yegusu a yɛba bedi ne nyinaa mu enkomo. Unim sɛ me no kasa ekosua ne bo. Ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo pegyam akɔ d'anim kakra. Ade na ɔmo tu kosua mu ɛwɔ sɛ yɛtumi kɔ na yɛne ekuo no omo cheso mpeso omo tukosua mu ne no mkokobɔ nkomo eno achi nso no minority omo stance omo ateki ewo 11 no ho no mpanimfo bi kire se omo ngugu mu kakra sanse 11 no wo hwe niema mu hwe nkrata mu aye den ya 11 na bebo ayen salo okan 11 bebo ayen timpanimfo omo nyina madwen kɔ benkrom na yentumi enye 11 no entum. Me no ka say MPC miensa enso so Supreme Court a omo challenge the implementation of 11 no say ye beji atum de beye adwuma nyame ya aduma kwasi ade edi yanimi all things being equal barring any last minute hinches bia no ade a 11 be sha ase aye adwuma kwasi ade ye edi yanimi ya e na 11 sha ase aye adwuma na so MPC miensa Honorable Haruna Idrisu, Honorable Samuel Okujeto Ablakwa, Honorable Mahama Yarega, MPC miensan, omo NDC. Omo kire se ye G11 tum se ye gigi a enyeye. Eni ntimi no ka se omo gina court den. A omo kire se court no emfa tabono ento 11 gigi no eso. Ebe ya adwuma anase enye adwuma. Ena no ye ne bonkomo ana ne ye bisa se as we speak, you know, yenim say court no ahye se obetena asem no so atie
nyankopɔn yɛ adom a May ne da ɛtɔ so 9 11 nso wɔ sɛ hyɛ aseɛ kwasiada enti ɛbɛyɛ den ɛna yɛ adwuma court no bɛma wɔ mo akwanya na yɛatwentwɛn 11 ne gyegyeɛ so ana 11 deɛ sɛ yɛaka soro ne fam akan abatwa atafre sɛ yɛbɛgye no ɛden a yɛbɛgye sɛ yɛgye a ɛwɔ nsunsuansuo bi ɛwɔ mmara no so contempt of court bi bɛba mu ana contempt of court bi a ɛmma mu ɛno nso so ɛyɛ very 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 interesting part of the whole game a nkurɔfoɔ ɛpɛ sɛ ɔmo ehunu ɛna no yɛ ne MP ne kasa yɛ a ɔkyerɛ sɛ to the best of ɔno knowledge ne deɛ ɔmo lawyers aserve ɛyɛ all the defendants a ɔmo yɛ involved mekyerɛ stakeholders ɛyɛ involved so in this case you know Ghana Revenue Authority ɛna Attorney General yɛaserve wɔn a ɔmo wɔ gyidie sɛ obi ansa aka ne nkrataa ɛno nti sɛ ɔmo kɔ so ɛma 11 yɛ adwuma a ɛbɛyɛ contempt of court anaasɛ sɛn ɛna ɛteɛ yɛde yɛnim mmara nti yɛbisabisa questions yɛne ne kasa yɛ ɔkyerɛ sɛ ɔmo kɔ so na ɔmo yɛ a contempt of court no a yɛka ho asɛm no saa pɛpɛpɛ na ɛbɛkɔ so nti ɛno nso yɛ very big issue a nkurɔfoɔ bebree no raise concerns a ɔmo ebisabisa questions bebree bi nso kyerɛ ɔmo adwene ɛde afa ho nti ɛno nso so ɛwɔ hɔ ɛnom na ɛno akyi nso so no TUC ɔmo yɛ nkabomukuo kɛseɛ adwumayɛfoɔ nkabomukuo kɛseɛ ɔmo nso so asɛm ɔmo ka ne sɛ aban ɛnto ɔmo akatua mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn sika no ebetumi amaakye ɛyɛ the rising inflation a egu so a ɛkɔ so wɔ Ghana ha no mo dendenden sisi yi wɔn kyerɛ sɛ nneɛma aboa yɛ dendenden na meme deɛ yɛ anam yɛm hyehyɛ me de kyerɛ sɛ ade a nanka kan yɛ 22 cedi no sɛ nka yɛ tumu kura sɛ wɔsɛ nka ɛkɔ te sɛ 50 pesos so what aseɛ but sɛdeɛ yɛtoto nneɛma mu no in this case no odwene ho a wonte aseɛ ade anka kan yɛ 1 cedi ɛnɛ bɛkɔ bi sɛ yɛ 5 cedis yɛatom 4 cedis straight ɛmfa kwaku ho ɛmfa kwadwo ho ɛmfa yawo ho ɛne yɛ nyinaa yɛte Ghana ha no mo nti yɛbisa sɛ nneɛma na yɛgu so a yɛtoto mu ɛkɔ yɛ anim bum 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 saa no ɛbrɛ bi bɛba ama prices ni nyinaa yɛasan te so anaa pure water bag ya ne ɛtɔ ebinom tɔn 3 cedi ebinom tɔn 2 cedis 50 pesos ne ka ho ɛnɛ ebi tɔn mo deɛ 6 cedis ebi tɔn mo deɛ 3 cedis 8 cedis ɛne ne ka ho enti sɛ nneɛma aboɔ kɔ soro no ɛbɛba fam bi mu anaa ɛyɛ questions a nkrofo bebree no agu so a ɔmo ebisa ma me nkɔ ahoma no so na yɛnkonkodi nkɔmɔ wei sisi a yɛne era Fred Aglobi ɔyɛ senior advisor Africa Center for Integrity and Development yɛra Fred wote yɛnka Ahenkan FM so ni mpom bɔkɔ Oh, okay. So I've been told you struggle with the tree a bit, so you can blend. Yeah. You can blend the tree with the English for us, so that you can express yourself. We will try. Super. Inti, mon sama mo dia betu edwa with regards to the e-levy. Mo just say minority. What exactly do you want them to do for you? The democracy that we pursue in Ghana. I'm a boy, Ghana democracy. It's just about, sharing ideas and coming to compromises and making compromises at certain times. You see, e-levy, now, this year, Parliament, we want to, e-levy, and we are saying that this is affecting the economy and that's affecting the people of the country. You see, it has gotten to a point where we are appealing to the minority to let go. You see, to just let go so that the economy will not be hurt so much. Because this year we are saying the global economy has been affected because of Ukraine, Russian, and other issues globally. And it says the
global economy has been affected. So Oman Jaimwa, it will affect the economy and affect the people. And I don't think Botum say they should just go and punish all of us. Governance is about the people. People's sovereign will, governments back into being. Appeal say they should force it somewhere, come to a compromise, so that the e-levy should let go the e-levy tax, so that we can have our economy on course. Because the way things go now, every day prices are going up and it's affecting everything. They should just let go. We are appealing to them, to let go for the sake of the people, for the sake of the people of the country. They should let go. Now, put the economy back on course so that we can all have some peace. I see. But so, do you see, they are not fighting for the good cause? And yet, they are not fighting for a good cause because, we, in parliamentary or in democracy, we disagree to agree. Because of the hard times, the global economy even is affected. And so the social ramifications on our economy, we are saying that at this point, they have done enough. They've talked enough. There have been arguments. There have been a lot of debate on this issue. And since it has been passed into law, by whichever way it is, they should just let it go. I mean, this is not the end of everything. They should let go so that we don't, harm the local economy so much. I see, but Africa Center for Integrity and Development, do you foresee e-levy say more or less, it will be a savior, and I say a best salvage dying economy, that is, it's just one policy. Policies in governance. We have policies. Government depends on policies, but it's just one of those policies. But we are saying that whatever, because of the state of our economy now, it will too much. It will drag and let the economy fall into coma, crash, and that affectation will affect all of us more. And we are not envisioning that is the e-levy is the savior of this thing, but the way it is delaying, the economy, the progress of the economy. So just allow this input so that we watch what government will do. And by so saying, we are saying that now we should even create a new paradigm. We must shift from the old political discourse where one side wants to be justified. Everything that must be done in the supreme interest of the people. Politics we must change the national political discourse so that we will have, every time we will have the people in mind and make compromises when necessary. I see. Yeah. All right. Because, Africa Center, we talk about good governance. And good governance is about the people. It's not about political parties. So political parties are only cogs in the wheel of democratic pluralism. But the people, the sovereign will of the people is what gives birth to government. The interests of the people, the citizens, take that into consideration first. I see. If you see that something will affect, we are not saying the e-levy is the best thing, but if they drag it too much, the more they drag it, the more the economy will be affected.
You see? So we are appealing. We are just appealing that they should let go so that we put we bring the economic back on course, whatever the government will do, so that we to save the deteriorating situation we are having in the country now. I see. Yeah. Okay, so you see their action to impede the development of the economy. Said Yamokano. Yes, if they drag the whole thing too much, if they drag it too much, it will impede. Not even only impede, it will harm the economy seriously. It will harm it seriously. Okay, I think your point is well made evident. So we will pause here. We will come to you when we find the need. Okay, thank you very much. Okay, it's a pleasure. I'm only this and that. I couldn't express myself well in this thing. I wish it's in the English. We are fine. We are fine by it. We've employed people to do the translation. So right after we drop the call, that person will do it for us. Okay, thank you very much. You're welcome, thank sir. You. Yeah. Okay. Nti I don't know. Ya fan krofo adwuma mu omo kire brofo ase kotwi. Oh my goodness, it abuja for ya ni era. Fred Agbo Lobby, or your senior advisor at the Africa Center for Integrity and Development. And Komaya Kokoboy, and it's na brofo ni twi nti wa what ya se kakra na. Ni nyina ne se omo kire se minority no. As a position omo ateki. Gina bia omo gina sisi ya no. Se ekoswa ebema Ghana yen sikasem no eho be kire no eni to omo sre minority omo engogogogo omo decision no mateki mu kakra se na be ye beboa na Ghana economy na timi akona nimu 11 no omo de omo nka se eno na eba beje Ghana ye sikasem nyina na emom ebetumi aye bi empani se sebe wani bo na etesi so a na eye fanyinam na eye kakra so ati ase nti na e wo se mpanimfo hwe no mo ye bibi de fa ho nti nkomo aye kokoboye no me bo ne tofa de ama wa ase kire eno no ye san kwa homa no so biom na yakwa kodi enkomo foforo yakwa de afa prices of eggs a o mo kire se e ba be ko esro nti from one Fred to another Fred, but Fred we there your friend no Fred Damwa or your assistant secretary edema small scale poultry farmers Association. Yera Fred Otianka, Ahenkan FM Sunye, Yamu Achiamu Akwaba. Yo, Jam Pachomejo also. Wadaro ma umpumbo kodie. Me Pacho Nyame ade me hoya pa na monso e. Nyame ehuye mobo. Na musikosia mu tumu afiri se akosen. Me Pacho me da ti bebre, me ti amochi fo so na no pen so. Because no prices no averagely crowd 24 cedis, 23 cedis. Now I should never say MY ama Jumana and Koji, so they share the Brunin and Kikahone corner. Now if I say Kayama Ghana for Minatia Siena, yet to Mukakra, the Kakra consider the Yabit Yakosai, Manchester 23 cedis no. At least you see an Obenya least to crowd the young woman our farm gate. I do a damn person may try a hit to see you. Says at 30 to describe small no a farm gate. Over Konyano Krum Caribbean a broso kakra. It's small crown a woman 30 CDs, medium a woman a 32 CDs, large a 31 32 large a 34. And extra large and so 36 into number so say I had to all right into yenhwe factors are trigger this whole new development. Okay, and the factor no direct cost of production and affect young so price I had in. And I made now a very brief analysis. I didn't say I started 2 years ago. And in and normal started say ama poultry farmers. If analyze it 2020 price and now market to the compare now.
increment percentage in the also the brain. You share a bro, now you're 50 kilo. It make a size of crowd chemo into 3 hours, 50 kilo. It's not a bro, 75, a Dimokranian is 65, 60 CDs. And then Bruno 185 cities. Just 2 years along the line. And a soya and so no Oshimwana 150 cities, 140, and then soya near 350 cities. And also the percentage I check a broad and a percentage 186% increment within 2 years. Osha soya and so and also around 130% increment. And the Anchor so cry a wheat brand, no crown Anchor so a movie by 100% increment. In the Nanka turn of 2025, and then wheat brand here 50 cities, 54 cities, Matis a Democrat on 57 cities or other places. And you know, you are sharing no, and air brain, and Bibrina air shutting down more farms, and Bibrina air 222 or more tonton and coconidi. Actually, I say, yeah, Kushia best shot to Organa cry and theatre, beer and Yakushia Giendi. And I also in Kushia home for one in says a Kushia F. Nana, and in San So be brave. The sense is you first Nanka year a ton of feeder 2020, a ton of feed, not a cost 1,570 and after 1,600. Well, there are costs 1,600, and then over to pay a ton of feed between 3,800 and 4,200. Differently, are so vast, more than 100% increment. But Koshia also, you compare Koshia price 2 years ago and now. No? So 2 years ago, Koshia 13, 14, 15. And then a ton of 20, 22, 24. You check a percentage increment now, just about 50 plus percentage. And see, Ocean compare, I would say, and make sense. So you focus on the dinner and yes, our calculations. If you not say we say no, I didn't say the economy. Yanshani, a human industry, na akaka credium, na and also the brand by Anthony Atanasi. Yeah, your F pricing committee, my association. You start to say, yeah, regulatory prices and yende. Previously, regulatory prices, my members long ago. Now, this time, the Aquarian said, National Association. Edit or price buy, which doesn't often happen because we also be out on the price of it. But national need the price buy and say, hey, this is what we've been doing all this while. And you know, Momayan so much in it. Now you broadcast it on prices, no. Now you are no back. And then I'm flyers no all over now. We are today. I think Yanka and yes, small scale poultry farmers on Kona decided that national. Me say ebe boy so ama eduma na akoso yi enti na kakra ho no enti mo sha increment 30% no cry dey be kan no what is compared 2 years ago now it's just about 80 something percent enti no o share omo increase by 160 130 100% now yeah increase no by 80 let's say what akoso cry 90% rate it's not bad business wise you know. And you're bad. And you know, your best for Ghana for it. So, on Tia, my na, you to Koswa and young Kokon and produce to Shama Ghana for you. There's a moment crowd, your my charitable to us. Very. In fact, you have breache. You can say you have breache. Was so many farms are running at a loss. All right. You are a Kokon Wako cherry into me, Kuomo, into me, and Jamo, Commission Yomo. And there is a it's literally it's a record car and actually the owners no you never find it. I see. Inti you ever heard him say me tobacco na media and also price na because saying. And I make and obedina retailers no almost price some of them but since I can say the a bad thing. Okay, and I say effective for May. In fact, we didn't want to say those prices already, not the farmers, but the retailers. And to the idea, a bad is so many could see 1 CD crowd. I was stores really. Yeah, because make I say the last time me koko to be na a 1 CDs 20 pesos. Okay, okay. And to be an no yeah, and only 70 pesos could see no. I will find it.
but almost the omo account kakra into this time no meeting ya koso odoma our YouTube kra o ma trete ya better retailers no so almost for reasonable amount and as a discount the entity so say they be enkobo Ghana fu and this bia na ka samu and ka omo be ko sia wa omo je me emphasis 30 cedis now ebe kwa ko duru final seller no hono na ono turn 2 cedis which means 60 Ghana cedis no the faso ni ebum kwa and this time yes trouble so so reasonable this amount into so Ghana for enjoy Kusiane because so no man here I'm not for Jai Kusiane you know affect here therefore if I'm ever affect here so more tons to be affecting now at the end of the day the common Ghanaian man now or depending on Kusiano I'm also ever affecting. And my final question, what has said the Niama AC Air Conwa? Unyini say a baby beba Kusia Bakwa me to the ever 22 cities. Oh, some many they agree you. So Kusia be 22 cities. Kusia Bako, maybe 22 cities. I don't present because I'll catch them say, oh, and now you're going to Kusia 2 cities. Number hey. And serious because I know crowd money say hey and I say any problem because the Kusia started 2 cities here. That is if I call the toll case back on the way you're saying 50 Ghana cities. Well, that's how Kusia no cry highest crowd be or farm cry 34 cities. And for so big. And I was say yes share na yakope wule chiri kwan. Open winning. I have grown so no seriousness. We need to import free amount never. When free money never. Money main export way back on the air winning. But the produce of Ghana, if we can patronize it, now we Obia or they will free money ever near. We need to be nutrient be anymore. We need to be I see. And see, what are my new prices? It take effect. That mean, I'm a factor. I may do my second May, and your farmers, you be implemented. If no, many anti-abusing farmers do no crown, so it be more but not our members. Oh, okay. Your members they are still being holding on. Okay. Until 2nd May. Me patcho why. Wabra yin na titifia ye di holiday no. A holiday Okay. Ira ma ye nase. Bibi ani e besan ba bi. Me patcho yo me da fi bebe. All right. Okay. So yane Fred Damoa na ekotwetwe nkomo no no ye assistant secretary at the Emma Small Scale Poultry Farmers Association. Me ba to say wo hwe wo mre no nso asima no enan na agba pa no pa nonkono ho. Dwumadi agusu awutie no ye Maakye live on Ahenkan 93.3. Ofre me obo ba ofori amanfo. Commander General ensuro jaba kwa yaka. Anopa yegusu ayedi adwenkese ho nkomo. Ani ti adwenkese da so ti akonya kese mu. Ada Roma. Tie we ma yen ye ba nkomo no ne yaka ne doso. Ye ba ba bibisa yen ho. Se me no ka say Glossack. Almost omo ye demonstration omo e wo strike mu. Omo strike no ne kofa ba ye nyina say omo say neutrality allowance. Neutrality allowance no e ye borofo. Ma me nkyirem na ti ase. Omo adwuma no a omo ye no Ghana mra emma omo kwan emma omo nyiwo mo anim wabra omo gusu omo ye adwuma no enkyere se me wo party A ana me wo party B. Uye party A party B mu nipa mpa enwo se uma ne deadi ema nipa ne hunu eno na Ghana emra entenye omo ano mo sori ye wu so omo beji o eye Ghana mra kro no a wo hode ma article 71 office holders na emma omo allowance asan ma wo mo offend saying per DM ne ho DM se mo mo gie no
Sa article 71 no kro no ano a ema wo mo akwanya ye ka ye se enya wo mo fort o no de ontimi mblemu no ontimi nka se minister bi or Jessica kase enti na enye ne hwan ye constitution no that same constitution kro no say gloss agfo ye ma wo mo neutrality allowance afen krofo bi a hyase a wo mo bo mo hwene nwenwenwe ye kwaba ne aba bi di mu nkomo ye bisa se omo se fata si ye mfa sika ne ma wo mo ana omo nsem fata Bible class anya ma anua na anya ama me. Nti se wo ya article 71 office holders dia. E wo se wo nso ya ma article 14 office holders. So ati ase. Ghana na ye nyina ye dia yi odi Ahenkan be se free SHS no moma obi anko bi Ghana sika no esan na san. Ye nyina na ye dia. Enti ma me nkomra ne meje wadwe nkyere mfa no nso so ho a. Tie we ma yen. Ye ba ye toa so. Adwumayɛfoɔ me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no san ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisam cement a okofa ba ye no sɛ wo to house o sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks o sɛ wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement ye obotom na pepa mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi ehwani mu admission Akim State Senior High School yasha se a yesan age afoforo wana wawie JHS okwa SHS ya bie ya apro ato ho ya courses ahodo ya business general arts home economics visual arts pure science and technical netie yesan so our boarding facilities ya special room ana enuane a eye papa ya laboratory visual arts studio food lab yesan so our modern computer lab ti di ai na ope so pesa wo tro remedials nso a ye de oba fan kyerɛkyerɛ mu bosom sia pɛ na nkɔtro wasi na wo betwa ne prekompe ye wo teachers fo a wo nimu ade na wo kyerɛ ade a wo ho etwa awofoi ene ahwɛfo a mo ma antumi antwa wasi sane atie bia ma nwe ho fa ne bra ye bema na twa ne prekompe na ka ne hu sɛ ye gusu a ye gye afoforo a wo eba from why Akim State Senior High School ye wo Akim Oda ye ben Akim Oda Ohima na himfie ne pɛ wobetumi afrɛ yɛn 0556 409040 anase 0207 163787 Akim State Senior High School the greatest in the East Akim State Senior High School hard learning easy passing. Se open mobile phone papa and kwato ayusu dia na no ane big sound phones your original phones bia awa ya so ye ani bono so afuye papa se open Infinix phones Samsung phone Tecno Motorola Nokia phone iPhones bia no bomodi na bra ya so ye na bra be to be cotton afa ye swapping so mobile phone open so se sound near ma fofra wo pape ye betu bia ma fofra no ayisu afa ye laptops na bi o ye sound to laptops afa mobile phone no so nya wo ha bia bomodi na fabla big sound phones na fa more than repair mount. On the fuck, I say to 4 more. Phones no so ni bo free papa. Any laptops ya repair any sound tone. Maybe I be we chikwano. Of a JB Abrusa Kessian. I am Boga Fish or over to me a friend 0249 653780 and now 0248722049. Big sound phone, mobile phone, and laptops, papa. And just what else? I be there one.
Amafo, me chiachia, na mi busa se wopɛ fridge, deep freezers, ana ayonwa, ehe ɛna benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, na mo no. So bisa opɛ microwave, opɛ blenders, opɛ gas cooker, ehe ɛna ɔno so wɔnkoro. ODI Electronics, edem obi hia kettle, TV, ana se rice cooker, misro, ehe ni wɔnko. ODI Electronics, edem yopo, afei, so obi pɛ washing machine, ana bread toaster, any mobile phone ne ho akadeɛ nso a, ehe ni obenya bie. ODI Electronics, oyiwa asempetia, se wopɛ nnwoma ebubo so bie nyina top, ane bo da form, nemu akwanya na twa ne kakakra, na fa wa de a, ye delivery edi ko ba bia, eye ODI Electronics, ebusu say tam, ennwoma papa bi a wopɛ, say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, anase iron, fridge, microwave, anase bibi ti say kettle, and a gas cooker. Ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni baby awo. Di ohia ne say, ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Baby awo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mount. Open so a ubetuma be pick your product. Ewa Ahenkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. It's the 11th edition of the prestigious Franco-Focalist Media Awards, happening live on the 30th of April 2022 at the National Theatre, Accra. The nominee with the highest vote goes home with a brand new Toyota Saloon car. Download the Focalist Media app on Play Store or App Store to vote. For Ahenkan FM to win more awards, vote Obuoba Ofori Amanfo, Morning Show Host of the Year, Kwabena Kosti, Mid-Morning Show Host of the Year, Joshua K. Ejenim, Sports Host of the Year, and Kwaku Nkrumah Frikas, Drive Time Presenter of the Year. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, enti ma yensan ema mu nyina akwaba emfa emra dwumadie no eso mache eno eni dwumadie no edin yeda ase bebre se magye bre atwen yen na yakwakogi sika kakra gu yebutom yebetoa so sika ne bema uni sika wasemu emobo ohun nti mu anu mate ase na yakwakope sika kakra e de gu yebutom sanse bosome nso na odi Ahenkan tenetene nsam de kire yen a wanhwe ya betena ha mo a adwuma ne be bibia wo ho nti no ne yebema yisika no na madaro mama me yakwan na yakwakoton no so kakra yeda mo asenya mi nhira mo K Asenso Limited SC swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves. Ena opedia womo ho ena wose wodi weni betre K Asenso Limited be ma nkonwa papa ama wodi adi dwuma mo ya sorry mo ya dwuma kuo bi ena mo pe nkonwa adi dwuma K Asenso be boa mo cycle adabraka off Iran Clinic kaneshi ubehunu yen ewo Flamingo Road Zango Junction 0302257209 0302257209 and 0302919739 K Asenso Limited say home of quality office chairs and bookshelves. Abusiyama me kwa homa no so na many era callings a free year or ye national chair edema People's Liberation Front enko nkotwetwe enkomo chairman oti enka Ahenkan FM so ni umpo moko de Minia Ejemoso Wadaroma empo moko Christo ne obo ade na daroma ye hoye pa. I see. So People Liberation Front. Where are you for? Yeah, amayuku yeba ade amagana fo nyina. Enti utie edina People's Liberation Front na yedi People's de meka na so bienim na liberation no ahofadie a yepese yekachire Ghana fo nyina se amanyefo na yamaya yemu no yaka chi wo mu ne se yahofadie no yemfa maye enenti yede yahofadie no edi yenkan eno any People's Liberation Front. I see. Enti Ghana Electoral Commission omo no mo line sings no omo recognize mo ana ye no omugu ye hwehwe ye so in about 1 or 2 weeks time no ibewi bibia
yɛkɔ yɛnim yie paa aduru akyire. I see. Na mo sɛ mo gye deɛ Ghana ha. O si yɛsɛ yɛgye deɛ wɔ Ghana ha. Aye. Deɛ gye a sɛ yɛka kyɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ ɛberɛ so sɛ wɔ mu hunu wɔ mu bɔberɛ baabi a wɔ mu firi manwɛ a ni ɛde baeɛ a wɔ mu too din kakrakaa sɛ democracy no na ɛfiri Africa ha o na Africa no yɛdeɛ no ne yɛfrɛ no Africa Democratic Communalism ɛno na yɛde tu yɛ ho mpɔn menua mekyerɛ wɔ yi a na mekyerɛ sɛ yɛnkuro akɛseɛ a yɛhunu nyinaa no ɛhyɛ aseɛ nkuro nketewa te sɛ deɛ obihu sɛ bi a kuro bi de bɔɔde dwo sɛdeɛ ɛhyɛ aseɛ no na deɛ na nananom yɛ de pagya wɔn ho nyinaa ne sɛ wɔhwɛ na sɛ wɔhu sɛ adeɛ wei ɛnni hɔ de te sɛ apɔmuden asorɔyɛ ɛnni hɔ nom a na waboa dɔm ano na wɔnan kɔ bɛnkurum asi gyinaeɛ sɛ ohia mpuntuo na kwan yɛ bɛfa so obɛnyia mpuntuo no ɛne sɛ wɔn a bɛhyɛ aseɛ na sɛ ɔpem kɔ anim a aban bi aba abɛboa wɔn wei ne deɛ na ɛyɛ yimbosu a yɛgyaa no wɔ akyire no nti ɛnɛ wokɔ amanyo sɛm mu ɛnɛ wɔ Ghana ha yɛ nananom ɛyɛ a ne sɛ aban bi anam sini ba na so ɛyɛ a na mprama so a waka akyerɛ ne sɛ yɛhia kwan yɛhia nsuo yɛhia agyanan yɛhia wesei yɛhia wesei ɛno ne yɛma Ghanafoɔ nyinaa ho sɛ ɛnyɛ no ne yɛbɔberɛ yɛbɔberɛ ne sɛ yɛkɔ yɛnkyi ne yɛkɔ kɔfa kane tetedeɛ no a ɛyɛ Africa Democratic Communalism no a yɛbɛtumi de no atu yɛ ho mpɔn ɛne nti kuro ketewa koraa na sɛ nkuro bɛɛdu ɔmo hwɛ no ɔmo ahoɔden mo ka bɔ mu a yɛbɛtumi de adwuma aba abɛkyɛ factory a obetumi establish bi wɔ baabi a wɔn wɔ no ama wɔn adehyeɛ na ayi mu adwuma ama wɔn nsa akɔ wɔn no ɔman no bɛtu mpɔn a na gyina ɔmanfoɔ n'ankasa wɔnom ahofama a wɔde ma ɔman no ɛde apere puntuo ɛde ama wɔn ho ɛno na bɛtumi ama ɔman no ɛtumi atu mpɔn tumi nua ubusaya na deɛ yɛgye afiri Ghanafoɔ nyinaa hɔ ne sɛ wɔkɔ abatoɔ brɛ na ɔkɔto aba a yɛyɛ wie electoral commission hyehyɛ no nyinaa na yɛnim sɛ yɛdin bɛba abatoɔ krataa no so bi no wɔkaeɛ a na wakae sɛ amanyɔkuo bi the People's Liberation Front a wɔn deɛ ɔmanfoɔ no ahofadie ɛna wɔpere ne nkane ɛne nti wɔn a ɛmpere saa amanyɔkuo no ɛmfa tumi no ɛnhyɛ wɔn nsa na yɛbɛdura tumi no hyɛ ase firi the grassroots a ɛyɛ amanfoɔ a wɔto aba no wɔn na tumi kɛseɛ no wɔ wɔn nsam nti sɛ wɔnyɛ saa tumi no a na sɛ wɔbɔ dwa bi na wɔmfrɛ minister bi a wɔntumi mfa kaa ɛnsa so mɛyɛ n'asom didi wɔn asom didi people bi a ɛfiri sɛ wɔn na etua wɔn ka na wɔn ɛbɛtumi ahodu obi biara accountable wɔ berɛ a ɛsɛ mu. Nti nyankopɔn yɛ adom a 2024 abatoɔ no yɛnhwɛ anim sɛ yɛbɛhunu mu wɔ mu. Inshallah. Ana ɛno na obi asɛnde message aba sisi asɛ na Ghana yi nso deɛ na kyerɛ sɛ deɛ mpanimfoɔ ka sɛ ɔsono tɔ fam aboa bi abɔ ne bi no ɛno bi na asɛ deɛ ɛkɔ soɔ no mo nipa yɛ sɛ nya mo bɛgye Ghana. Minia deɛ fɛ wɔ mu koraa ne sɛ Ghana ni biara sɛbio obɛhunu nea meka yi bi no ɛnim pefee sɛ nananom bi deɛ ɛsi hospitals nananom bi ɛde ɛsi schools nananom bi ɛde apra kwan pa ɛkwan a na nka nananom bi nkuro wɔn nam so no na ayɛ sɛ anamɔn kwan na ɔwɔ hɔ nom a no so ohu si timbafoɔ yi ɛbɛtwa nnua no wase timbafoɔ no sɛ deɛ ɛhwɛ fi mu hɔ no sɛ mobɛpa yɛ akwan no so ama yɛ na maboa yɛ sukuu dan yi a yɛhyɛ ase a yɛpagya asi hɔ nom no wɔse wɔn so a wɔyɔ ɛde boa ma ɔman no ɛnyanti bohu sɛ ɛnɛ nkɔm no na ɔman bi no a na nkada kwan yɛ anamɔn kwan no ɛnɛ abɛyɛ fida rose ɛkɔ n'anim a na aba abɛyɛ urban rose na afei yɛpagya no yɛde no kɔ highway saa kwampa no a nananom bɔtoo hɔ no a na wɔde pirimpuntuo no ɛne na yɛka kyɛ Ghana ni bia sɛ yɛbɛtumi ayɛ
na me ade ade wo mu ne sɛ yɛn nkyɛn sɛ yɛ ba aban mu ansana yɛde science sɛ pa wei no ayɛ adwuma yɛ started with the Ghanaians ama Ghana for a demonstration of it say wotimi di factory bi aba bisi kuruba akoso a me fan say bia dodo wa na say go so amanfo na nkasa timi di won ho den won biara mfa so bia be nyina no what they say wo sukusem what they say won akwan what they pray ade foforo a de be ma community no atimi agyina ne na so saa se yi we no obi biara we Ghana ni mapa opem puntuo no wote a obejai de ogina na waba abedi ye nachi efiri se saa yade bia de se yetrim se ye nana no mu de to aba ma NDC ye nana no to aba ma NPP ni nti no aman ko ye bai si e usi montre so Ghana ni bia pa aba Ghana ni bia pa aba apaba a wapa nyina ne se wona hofadie na ye aya ade bia amanyofo no timi fa mo na de aka nyina ye na da atrodie ene krono ba hodo a wo bono tumi kaka ye de ma won no se won fa medi en so na se won fa hwe oman no no manage oman ni sikasem yie ma oman ni ntumpo no eno na wo de adane krono bo nti abibia ho no wo na ni hwe emom sa manfo no fa ahodi pa de ye de be ma won no de menua ye mfa ma wo okay enti yahunu party nketwa wo Ghana ha epen en prempren ya me no ka say CPP ni PNC say eja dem ho no mo a enya senketwa ena no ye wo ho no mo a na yehunu se maame akua donko nso aba se wo no nso so ate amanyuku enkrofo bebre no akra kire se maame no ankasa se wonye serious agro na ni so mo nso so mo abayi na party nketwa wo Ghana fo nhyeda pay attention ma wo mo amonso ma bayi enye numbers no ana mo beka ho amana ko nanim media unim Ghana focus mu wa sem de bia me de pa yi so wo de wa no do nwura ebi ngo nti sa ma yuko na wo ka wo hu so maka fom ni nyina no wo ma no no mo de do nwure eni nti na ebi anwo won na ye de ye mfa ya no be do nwuro ye mfa mi tuhunu enko sadio ye mu bu be no say enko ba asre so ti ase I see ye de action na etachiri ye magana fo hu say ade ni ya de a ebe wo mu ankasa anan ke se wo mu akunu no matimi afa ne ntem kan ne se ebi no mu di sika twitwiri di a Ghana ni de ntimi wu so wo masam ukobuta ho asam koka ho asam za ya ka kire say provide the evidence and what evidence no the kwa say be je tu mpo say and only the right and I say the collect evidence no and so kwa ebu achibidi I see Ghana ni bia be ku say ahana the secret of your development a sha why not ye meka ho me numbers so ye ba abeji to me no I see ebe ye wonwa say 2024 Ghana for be kwa abato so ye beto aba ne be wie ne be kenka aba no ye ka che say owura intim ejaako ene ni PLF amayuko no a calling say free eye chairman no wonum na edi nkonim e wa abato a ye be kon 2024 them because ye di eja no ashase every Ghana for one abobo ano pe one amawo no ye won dia the one no so be tinye bu niye e dia prim pumfu e dia ma won I see anyways indeed your core region be mo reps wo ho constituency mo reps wo mo offices exactly mo offices dotted around the country I see ya besha da pedal ho na ye ne wadi nkomo 101 se ne be ya obe brief yen na afi ya hunu mo membership no edipa bi a omo nso so ye part of executives no na wadaroma odi anantim kakra ene de ye beda asene de asi a yenya mesome da masepa enti ye ka PLF no anama je so say ka onka PLF ne mo be ka se Ghana yentia na mesoma je so say Jensom. Oh, I see. And ye Ghana ye dia. Jensom. I see. You right about that say. What's with that say? Hey you. Ora Collins a free a national chair at the People's Liberation Front. Hey, Unisem Cement Ghana. Musumu di biaba. Unisem Cement Ghana di bi bae no cement ni papa emu ahuru mi ni o pepa mu de rubber mu de na omo kire se eye papa nti
omo asoma wo omo akwada samche na samche nso so akofa bia ba ache mo dan ne mpotemu nti se wokọ samche enterprise ya amantra wache junction umsi abesi dan foforo bi kura wo ho no ma yegusu aye ho adwuma saa dan ne me ne wo ye ne Duke's filling station na yidi enhwani mu 0243583190 0243583190 o fresh sa number na no ebisa se me pa cho mo cement wo ho me pa cho mo cement ne kura ne bo yesen obetumi aye saa de no obetumi aye yen ye pe ne ye saa de no na waba ye ho ne yesen won krofo a omo wa botre be kirewo cement no wei udi wei bon se wo dan mo akwakosie no ana adwapade na akoye no ebe wo ho no mo afebo Samchi Enterprise pe ene wo sa abotre no omo aka nyina da ya awewu konkwachiri konko obekọ no na yebu nam enti yesisi obu nam abra Samchi ho o abotre be kire nyema mu amwate ase oye mesin ni oba na obeto cement bags na be se aduonum ene ne eboro sa ye wa chede kama ye de ebema ho na ano heba nzo sa no premin kan kire wo se efiri bra ano heba ba ye na omde ano bitters ne capsules ba ye no obi bi obe na adwene se obetena ha makuku adi ni nya no no anepe no anepe sanse koko sisi yade yakompem osimintimi nya adwuma ntoatoa akona wo de ma na yere ni kunu ateko makonya mpemu yade enemu yade manumu atumi ntimi ni di makoma bonu pedi mekwa fichira obi ateme nka me be ma na mimkom sansem we nyina na dane anansesem sanse ano heba the bitters and capsules the aba wode kodi atia sa ntoatoa nyina entima wonsan ka bi Achimodan yebeko EK Esimim drugstore ono no odan Old Town Zango honomo obehunu no oba Ahenkan FM ha nso so a wonsa beka aduro ni bi any leading herbal shops across Ghana wonsa betumi akabi eya no afrain was 0541 210 227 0541 210 227 Frontier filling station unsa me kan wo say and no make ho ai unso me good pa. Thank you. Emrantie ne baba wa na yadwuma ho na nimu te. Amba sresre cha ababa wa ba ku bi ho na nimu te pa. Me de oba de wa nimu te sa metafo adamfo. Oba de wo se wo ma wa nimu te. Ono sa girl in particular na nimu te pa. Bon se de bia na wo sre. Oye very good. Frontier filling station pe na be hunu sa de. Filling station bia na no ye call ye ko hwese de mayi akeka o manimu asisi so. Beka se ni sika da wo botom no wo beje. Frontier filling station wa botre omo ye adwuma ho no so mani mu te makobo so e di asem abe ye be ya to nchen sisi a Frontier filling station A1 atima boabo ye ne supermarket ye ne wo mo market ne di enhwe ni mu ene nti ya na ntempa so no wakoho na atumi aboa yen kama pa Frontier ye good ye free Frontier ho no ma yen ko Ochinenti Enterprise strong, durable, long-lasting batteries, yen ya hope na ubenya no. Ochinenti Enterprise, ye number 1. Ye ba ne battery, car battery, yenya botre. Na yen ton car battery papa. Unse se ni omde bebe bia no na omde counterfeit dia be fra. But oba Ochinenti a obenya original na to batteries ne ye papa. Odi si wo car so e boama engine no ebo adwuma. Ye se etuo enya ochiginafo papa eto agigim na Ochinenti ba ye car batteries no ye ma wo papa senya wo engine no enne be ye adwuma bom na di sika brew se sei kromu ayehye but unya Ochinenti batteries ni bia bebo pa e bia na wo bia se wo pese o repair ana wo bi pese o besesa na obroni friend swapping o ba ye be ye dia ma wo atem odan ye ne community ye wo community hospital achiri ho no mo atem odan ye wo community hospital no achi ho kede nso ye wa musie na chi asama kese ye ne barrier ne di nhwe ni mu 0245639720 0245639720 29 eno number be free home of quality car batteries yen ye ho Akim State College semen kan kire wo se ye bie ya prumu ato ho no na no obi ka ho asem se computer ne ba bia de ne bato no ama school kura mpo ate ne so ele me ka tan se onya botron fa ne bra no emra Akim State Senior High o de ne ba ho no mo ba bisua de me no ka se 2022-2023 academic year biometric registration ye dey register for May June ending of deck koso den General Act, Visual Act, Home Economics, Business, General Science, Technical, ye chire ni nyina bi
ɛwɔ yɛn hɔ ɛnom boarding house ɛwɔ hɔ ma mmaa ne mmarima. Yɛsan so a modern computer lab, visual art studio, ɛde visual art students no, ɛna afei yɛwɔ food lab, science lab, ɛne ne yɛkeka ho. Yɛkyi kwan, yɛwɔ kwan no a ɛkɔ Kotoku Bahima ne fie no hɔ no no kwan na ɛkɔ ne fie no hɔ no yɛwɔ saa kwan ne so 0556 409040 0556 409040 and 0207 163787. Akim State College there. Yahute din say hard learning, easy passing. ODI electronics and so by ye. Fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine. Yemfa ntwe obi ampo wabium because say obi atimi tobi. Usika kra nso a wo ba nhyehyɛ no emu go eye faka. So what as ye? Bra, my entrance na yini nkomo na nso so nsanka wo home appliances no ebi. Ye pese ubia agenda every house must get a home appliance. Enya appliances kra no appliance baako. E wo se won setimi ka bi. Enti obi amra. Bra Ahenkan FM dankasie nim na benim penifo mo nkomo ana freying 0550 900 600 0550 900 600. So friend number no ka kire onipa ne se o wa chim mpotem ha no mo a ne omo be ne se o ke kan wonsam nyina kire onipa ne wi a o de ade na wo pe ne be ba Ahenkan ha na wa ba be fa wade nti esa pepepe e na etie abusia nwumaku ya da Roma e na omo asoye mu a ye de dwumadi a ya to ne din se Maakye e de ebrew adwoda ekopem efiada wabra nunsia abapa ho sima no aduasa ekokopem se nundu ebebo nwumaku ya da Roma se utie me adaroma mo ye company wo ye dwumaku ana wankasa bodwa bi na wo ye entie de nkrofo beka ho abrabo aye boyi so ye wadwen se obetie de nkrofo kan de bia be mistake entie de nkrofo beka wo de beka ho ikra wo mo ebo de enya no kre obi abete se ye kan asem radio so na ne kire se wonya ne ho da bi eya kukuduro ni gidia na mo no wonya ne otu ye e ba to frɛ ye marketing department ni sisi a 0244 290093 frɛ ye marketing department no into obi a person obi be announcement o person oba be ye bi ade bi a person oba ye bohu dawuro wa ha no me pa cho number ya me de ma we frɛ e kɔ opani ni ho straight ono be bon komo 0244 290090 enti mo person mo ye inquiries number na me dia to dwa no me frɛ number bi a metete obi amadawroma number no anie number no a me person be announcement o me person be we you me person be we you mo yi ni kura send it and number no anie 0244 290093 me ba cho wo fresh number no a enkomo bi e wo ho no empanimfo ene wo ebedi 33 minutes after 9 still live on Ahenkan 93.3 FM. Me baba me catch you say I'll walk you through some of a year one district one factory no a ekoso no make ka bia kire afie mi wi a na ya baba ya analysis kakra bi so what I say enti eno no ye be ye one district one factory kakra mi wi a na baba ya analysis ya fasagla mi ho so kakra na mama akwan na so aba mu kakra ne asɔre so ne ekɔ na dwumadi aka no so aba betoa eso kakra e wa ha no mo enti sisi ane de ye bisa say who go say the truth. Ahenkan FM. The truth is Ahenkan FM. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence. Islamic leaders silence. Kings and queens silence. Traditional leaders silence. So who go say the truth? We are the workers who come for the call. Now by area, why no better? We are the workers who come for the call. Ahenkan FM. Who
Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, you need it to see what I say so. Now your friend on a come on, Only papi obeka na sembia. one thing I could have bet you was here. Everybody Was afraid. Katia Janai. One anachi. But who go tell the truth? Nanai or say Yeah, man. Nanso bien person beka wasam because everybody Was afraid. Yeah. It's full list of 278 factories under one district, one factory. Out of it, 107 factories. Almost let's say complete are a year operationalized. While I niaka so igusua koso. Enti mbebo makumako edu 10. One district, one factory makumako 10. Edi a cheremo. Ni abom penimfo abaso. Afi we are near by saglami issues and so. I microphobia send a message you had more head me. We said then also a war we dear obo unyanka womoso. Oh, there be nyanka be so say. Muni meduma me ya answer me compare one district one factory list we diaba. Yes me nani PRO. It me PRO kakra. No my editorial so kakra. So what I say. We say ajala Akimeduasan we one what say your friend radio minister ba ko pe ekome. O say he kanokre no akoso akanokre na kire mu Ghana ni mu aye den ene bibia bo akosoro hwese kusua krampo kura amadi hu nkoma a ye kire se ene bo be kosoro kanokre na kire wo mo masa koso a ya adwuma no ka kire wo mo mtoto yakatua mu na o mani mu aye den nti we ye ajala oso di free akim aduasa me de ya na akim no mempe achem na de ne akim yi nti odi free achem aduasa o se akim sen Enti ajala de ono so de ba no radio minister ba akopɛ me free tin nka nyene wa bene pa enti abusia one district one factory no emu 107 me no ka say omo kire so amu awie enie enti de eye operational no eno pɛ ne meka ho asɛm enti ye wo Kojak Limited eno no eye category ne health health fori chrome Kumase Jumedi a omudie nie. Omu produce production of packaging and packaging of pharmaceuticals. Inti eba ni nro ne nneoma ahodo a eboa ma yapomuden kɔ nanimu a juma omudie no. Kojak Limited. Unso omu no omudi Kojak Pharma ne nneema bibredi aba no. Kojak toothpaste ne hwan omuntua enti enya de a megdo mu asuko bibre no a. Inti Kojak de one district one factory ensa no adwuma ni bi no. Mom yempere nanan. Afei ye ko ne etoso mienu ye fra omo Miro Forest Limited omo manufacturing na omo so wo sekere Afram Plains District enti se wote ukuro ni din na se ne American me boa na wa send message na ka chem se ohene oboa sekere Afram Plains District ene wo manufacturing of veneer any plywood into almost so plywood juma and afi yawo modern udike ventures and also manufacturing afija kwabre south and manufacture of various types of garment into ntade ayeshe no eno ni dwumedi a omu edi and ye call Ubibini Black Man Company Limited and also so one district one factory and only the beverages production was swami. Only a production of alcoholic and non-alcoholic beverages. Into omo and sardine and enya anonya ding and juma and also so much as I was swami inti more swami no na matchmadwin esiso and only number 4 number 4 number 4 no so agricultural, industrial and commercial products. AICP Limited, a agro processing company, Afija Kwabre South, Asante Mantem, omu process charcoal into activated carbon and related products for export. Into Juma omu edie, no, near etoso 9 ana enum. Okay.
enum ne yɛ Anok G's Farms Limited ɛno ne yɛ livestock ho adwuma ɛna ɔmo ɛyɛ nti ɔmo so ɛwɔ Sechere South District nyɛ sɛ Sechere fu emu kyerɛ yiw Sechere South District ɛyɛ pig feed production ɛna ɔmo yɛ ɛwɔ wɔn hɔ ɛno yɛwɔ Asamoah and Yamoa Farms Limited ɛno nso so yɛ livestock saa ɔmo wɔ Atwoma Kwangoma District abranteɛ kurom hɔ yɛsɛ ɔmo yɛ rearing and processing of poultry and related products dwuma a ɔmo die ɛno no nea ɛtɔ so nson nie Boris B Farms ana Boris B one district one factory oh okay so ɔmo say ɔmo to me so private companies and nso asene nti yɛsɔ private companies na sen a yɛtumi frɛ no one district one factory okay nti ɛno so nkyerɛ mu ɛno no Boris B Farms ɛne Vet Supplies GH Limited ɔmo yɛ agro processing Kumasi Metropolitan ɛna ɔmo wɔ ɛyɛ poultry farm ɛna yɛwɔ Dako Farms Group ɛno so yɛ poultry farm ɛno no wɔ Atwoma Nwabiagya District ɛyɛ poultry processing company ɛna nea ɛtɔ so enkono me se me de besi du ɛwa but me de besi edu Kasapreko Ghana Limited ɛno no Ashanti region Kasapreko Ghana Ashanti beverages production ɔmo kwada so fruit juice and water processing egusu a ɛyɛ adwuma Kasapreko de ende me ankasa me de mani ehu ɛna no na me ne nam ayi ɔmfro hɔ sɛn sofo line kwan no so hɔ no ekɔ abu akwa no na me nam saa kwan no so okɔ abu akwa abakuma dio so hwan kwan no so hɔ no okɔ abu akwa no a me hu sɛ ɔmo wɔ nkyɛn hɔ no mo kama pa enti Kasapreko de no so ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ chat for yɛ New Version Agro Business Limited ɛyɛ manufacturing Kasina Nankana West District ɛna ɛwɔ ɔmo process share nuts nkuto nkuto ɛna ɔmo yɛ ho adwuma ɛwɔ hɔ nti abusua ɛnɛ deɛ no ɛha no mo na me di ACA 10 one district one factory companies yɛ operational me boy yɛ nso ma boy district ni ti mo adawro ma mo a ɛwɔ mo district no na mama me thumbs up no kure ni mu nso anam aka ɔbowa na yɛkɔ yɛ nim saa kakra one district one factory ni deɛ nyame anim no kure ni yɛ bɔ adwuma 278 yɛbɛyɛ ni nyinaa sɛ ɔmo anhyɛ bɔ koraa saa o ɔmo hyɛ bɔ sɛ one district one wo sɛ Saglami maka ho asɛm a na wohwɛ nkuntabuo no a wohwɛ nkuntabuo no a me krataa no wɔ he wohwɛ nkuntabuo no a last year mu hɔ no na housing deficit yɛ wɔ hɔ yɛka sɛ housing deficit a ɛdan dodoɔ a ɛwɔ sɛ yɛtimi si na yɛde abridge the gap na ɛwɔ hɔ no ɛdan dodoɔ a na wɔ sɛ yɛtimi sie no na ɛyɛ 1.6 million housing deficit but me no ka say ahwiri kwa nanim akwa koduru 1.8 million housing deficit ɛwɔ Ghana ha na sɛ nipa enya ɛdan papa mu nane dɔɔso na ɛna anu na me hu sɛ minister in charge of works and housing ɔwɔ Dubai na ɔkɔɛ no ɔmso mkɔpɛ investors de ababa abɛsisi adan but question na me bi bebisa na no pay simple na afei mama ɔkwan no aba mu bi me nkasa tententen bibisa sɛ Saglami affordable house na sɛ Saglami housing project no ɛho asɛm akɔsi sɛn na no yɛkɔka ho asɛm a ɛba bɛyɛ ho wɔ ɔman yi mu yɛkɔtwa ho video ne da social media no so obi ahu yɛ obi ateyɛ mo a mo hwɛ TV mu hu bi wo hwɛ adan ahodoɔ a yɛsumegu hɔ minim sɛ saa video ne da so wɔ ha adan ahodoɔ a yɛsumegu hɔ no mo na adan ne nyinaa wɔ hɔ no mo a ɛsɛe a na ɛyɛ awerɛ hɔ sika yɛde wura mu almost $2 million ɛno kora na ɛnyɛ yɛn ankasa yɛbɛtɔm sika o ɛyɛ bosia ne yɛkɔbɔɔyɛ na ɛdan na wɔ hɔ no mo is getting to 7 years nie ɛna ɛdan ne wɔ hɔ NDC mu abrɛ so na mo hyɛ aseɛ sɛ wɔn yɛ ɔmo anwie adeɛ na nkasa koraa no wohwɛ mu a yɛsɛ yɛwura mills abrɛ so na ɔkɔkɔgye saa asase no na ɛhu nsɛm bebree but me koraa deɛ nɛ na I don't want to go into the nitty-gritty of the whole issue no me nkomu ne but ene me bisa simple question mama akwan no abam me bisa se abusua na no ye hunu se mo wo Dubai a mo se mo pay investors no san akwa si dan ne foforo me bisa wo ahobrasie mu ara
se saglamidie no da ben na eno no ye bekoye because eno no kra de ye sisi a utimu sa dan no e wo hono mo kama na no me ne technocrate baako etwetwe nkomo de fa ho bisa ne se opani ni yen ye de yani hunu nie ase dan ne awie no se hwe dan ne yenwie kra sa dan to ne sisi ho no ye wo niam bi etumi bua ma dan yetumi frɛ ne se dan sa niam na etumi bua me frɛ ne se dan no saglamidie no omu ni bi nti wo ka kire mi pen se onua dan ne yenwie ye na me se mate mo na mo kasa from the technical point of view nti echinije bi anim question mi bi sansan panimfo eno nso so ho asem akwakosi sen na emo a ye jai wo mo egu mu kwa didi ne maaya ye san ka bi gumu ana eno ne ahobrase question mi bi sa ne anopa yi da ben na saglami de no saglami dan no a yesisi egu ho no da ben na ye bekọ ho akwa ye because ne minim se eye bosia ne ye de kokọ ye sa dan no ena empen dodo a sika no che nyina no na bosia no kwa na ekọ nanim ene $2 million bosia na ekọ boye no se yesi ye kwa kutua a ensi hu na wo ho no eyade a akọ nanim ye ntua ne na ewo ho ebra ekọ giye no inti ade chie bia no ekọ nanim inti kwahye bi sanse mpanimfo madaroma da ben na saglami dan no mo bekoye na atichafo ebi nya ba bi na aben adwumafo ebi nya ba bi na or friend is saying security personnel for ye nya ba bi na police for omkwa de omasetenam ya na ya werɛ ho ba bi omo de da no ya na ya werɛ ho police for fire service for ene hwan for no ya na omasam ye mobo nti ahobrasiem kasa ye bi sampanifo na ne se ye wura senso boache wadawroma saglamidie no da ben na mo san kwakoye de ama Ghana for amomanya mu ada ne ye kan nyina no enye se sebe kasa ne ye pe ena ya ne akofa ne abeka ana ye pese ye gu mo party hu fi ana se ye pese ye ma ban ne unpopular no dia ye kan affordable housing saglamidie kwempo a ye kan ye si awie a me amete ye mi sika ntimi nko han bi eye mo ana mo se be hen dia ma mo ho because ebo ededa so no eye twamenebo enti we kura na ye kan dia ma mo because mu wi amo ana mo be san cha ma mo ho because me meti yi misika enso saglamidan no enti kan me kan kra ye kan dia boa mo sa keke but ye kan say ya obi nti ase na gabi baake no ko fio koni bae enti wo kan say ya na obi nso so ti baabi na ne bu afu no ko fio koni bae onti ase se wo kan no kre no but ye de adwen kire ne ya kire no ye bisa se da ben e na mo besi sa dan no e de amayen ma ye ma wo kwan na nso so bra mu bi ensem ya boroboro so no e bra so nso de wadwen kire de bebo mampani say we should be citizens not spectators until there are some of the things I was saying so okay say ye kan say yampani forte because me no ka say uko ho a e dan na o hene ne be kan ho asem o mampani be kan say onti ase a onkonkoye no me no ka say o mo aye inja say ye kan o mutie and inja was say ye koso a e kire ya adwene ye mo mampani kwan ye wi a e 02019444850554820910 Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pa to ni be akase free. Boba, baliso boy ni asimoda. Boss mpa chinti o. Me to nkate. Dikwa akate asmaba. Na kusana kama mokano. Asemu kusia ye beton kusia ten wo Ghana. Kusia. Akụkọ na nso betimi atu. Oh. Share. Me pa to di me be akase free. Awoba honi. Anwa etio. Asemu say affordable house ya kan wa semi. Oni pa okofa sa asem ni bai pa we dia misre mi kan o mi bon bi keke musini general ba ko. Captain Kodus Smart. Na mi follow the papa. Na I no think you see site ni see no. What akutu mu da anka. Say I'm in round say akutu o say entitemu wom. Talk to me o say na ine entitemu wom ta na ba yim. No cray.
apana no bisi saa da na uhu dan pa on dan na efe na ma hwe se ade ama me bo ai kre former na baso pa no on se ne talent one nya ntokwa no o so on the one tenase on so obo ano we be ye na we ameto so abede ne yakoyanim eti omunsia se ne ma no se obi abeye na wa be nyema ba na ye dine mento so ebo man esesika ema o man boka ye pom cho na nado omu fe no musisi no mo no musisi amomo ye se ne o kan wo timi ko ha bi ya bu bon but wo be den wo ayi kura wo timi to bi okay yeah that's it me pa cho din be akase free hello ebi me pa cho ntie o yo aminchia na mi aminchia kwetiafo anopai ene etiefo nyina yo pasa so abura yempedifo edidi oman ye ka na ebisa aden politics ki politics ntia yempa de pa na ka wonyon kwakwa kwabo besion o de esi sa sagreme o se sagreme mi hu kwa na mekoma ene sa hospitals akese na when sila omundi ano ne secondary school sai so se wobie na mebunu eco school ewo mu a omotum abatum that sabi ye nya himfo okronim eni eni penifo bia wo manim na omaye din so sa sagrame ya de kokko to say omakoji sika na omadi sika na fa ya dan si wo ya hwe soldiers a omudi eche soldiers ye hwe be bi omote na ya hwe police fo be bi omote so me da edin na omudi eche eya reho na taya fefem ya ka mo se yi le bi hwe taxes amagege ye hu nya mo di aye ene obi be ka say NDC fo no enya se na mo di yi le bi na be ma o man na taxes na mo gege ya mo di ye den bi ka na mo ko mo di ye den kana ha ye wo bi bia ko box side ayo timba mi hu oye ko ye tu bi ogana ha e dia ba mpa na mo di ye me ye si den ya ntefe na politics hu ti wo to stand sika ye taxes akoye bi foforo enti anu ni pantumi ntinam and then all you all your family hospital so all you so mama necessary that ko ye duma wo na abro ni be ye ne kro no enti o mu ni ahoto o man yi mu so wo baba ye o man yi e de sika ko jare play wo wiem se ma ye nka okay yeah that's it bebre mami e bi da ayi players e bi betwa bi ye be ha pa o if I did maybe I can say free. Eja. Nyame ehu yamobo eja prince na wonso e. Wose me nka o. Eze enipa ne dosun. Yentie we. Jawe tefo nyina. Tiefo. Na ebi bia ensam ha. Ensam ha pa bi se sabi omaya yetimi ka abedi balance wo yeduma we e wo se e kan plan tumi e se aban no no twa enipa na no tisu dada na no wo ye bi no twa so make ye free ni no me ties hard me go no mo ye omode no eno no eno ye sika na se ya enipa no tisu ni bodu sika no ti ya na so se ba ju hu bebre ni ntiasie oba ya hankati na pata ni akwa mpo na for example Asasa katano shose ya kata ye former MP West Station Ediama wa na West Market Ediama sabi agriculture for no market for market powerful market it should be definitely come up na dana de akemulen na sabi achasi agriculture to new call the tum wo ho na dana we see na for so be na ba so kom na no sabi papa ni ye aduma no na ye sika sabi sky you see dan no abasa kana basa this near the final papa no no ko yi no to di ye and no kitwa di aka no na ya ma for you the ko ya ma no ko ya market won ye papa mo to mi ko no mo so ko police station is a police station charge police station you be there o it me ma ma so ma ko wo ko na ya pa mo free sa e yo no mo so da di ma ko ye police station e ba ko se police station so papa e si e fa ho so mi ko let us said the meeting this is the train one free and one more you abotre yeah that's eye mo bi nto aso bi
wada Roma. Obi beboa wa na no nkyerɛ sɛ ofiri ha na wo mfiri ha. No de emwa. Sɛ gise woni pa ni firi ukurom. Na we na wuhunu ukurom peteo sɛ ukurom de nden a otumi kyerɛ wo pa wotantan so kra san atwe wo drɔs fa nwea mu. Bebresi. Enti saa de ne de ne no eni hɔ biom. Me ba to odi ne bia kasa free. Oboba we oni ebe ma taxi driver be gwani. Boss mpa cho yinti o. Oboba no pay de ya me se anka na kore mabɔ adwuma. Ya me nhyira papa oboba. De ekoso o man kana oboba sa ya mfekere yesen e de san yinu anka ho asam a. Ye ti o man mu a na oboba e bia wa gyina kora wonsi fie musumin si bi. Oboba mo medical de kan yo. Ye mpedifo ni tiri mu odin mo man kana the same. Oboba nkosia sam na ebisa ye no. Aye se ntro no mu do le se na nkosia me to ba ko tu si ni nkosia ya che. Bisa da dia. Oboba ye no na say na me. And I would 100 Ghana the man we so on kojom no pa ben kwan oboba wa chanka ten kwan kora wontumi ye. Oboba den so ye ntren pani for so de o man ne kono man ne mu ayede. Because on opportunity we progress on to winimpa. Wow, aso bi a wa cha first. O sia for say me hu. Ye man pani for no mo grass na mafom. Na o man pani sa grass na o che na say bi emu so man. Ye pepa mo man no. Because the Yakos for Ghana the salmon, Massa, or many more you share to the stand, the set, and perform a break and into my more than my home natching. Maybe I grab any minimum America, minimum come across work, and Bob and some making a dinner was sorted. Somewhere yet in a day, no. Oh, yeah, and soon you know, your walk up a face, and I never find another show boy, and I do the do, I do the do, I know do. I'm telling you. So say who took petrol 1.5. Oboba ya me kupo anya wa do tu fe nya adwuma nya 1.5 na petrol na san wakaelim oboba ya say atwentwe ya ni paso the sam no e bia wo de ba bia wo take condition na found wu boba ya de awia sinya papa brother ntum na ba shade we na be foka no pa ya oboba akam sika tu si de natural we no say dwuma me kwakwa me kwa akoye dan oboba ne nimpa we na so bi tire ba bi defend sa aban ne ye e de ma yina akoye oboba bi di ahomte ba ka de yenka o ma yen tire papa obi no say yakufu ado ne tax na ye no oboba ya get tax na fa ma wo oboba ano protect me kai oboba ye wona waje o all den to the opposition mo na ye tax na ma ha o je tax the sam. All right. Yeah, that's it. Big one, my young class watching. Yeah, that's it, baby. Big one, so the hour day abandon. Messages in Libya, men who were Hanes repa, but yara. Me yan sorry so yanko po ya do mo chinana ye bra beto so mo am frɛ no mo fa nche yen yetimi fa ofrɛfo bi abi yanko po ya do ma wo china ye be ba ne ama beto so wo gbe cheke wo gbe cheke jege wonye shon Jagger, when you're strong. Question ya. Would you pay us any message? You will be some ye. Me, no say. All right. In Yanko Poy, I don't watch never Sanaba. A forgotten country. And it's 3 enya NTA. And ya dear, you be jai HSY. A very good morning going out to you. Also for Frank Kwesi in Cancer. One way, Mama Mary in Cancer. And I feel Mimia, free Ukraine, Abba, Ukraine. Dr. Emmanuel in Cancer. Also, I pay Mamina a very good morning. Yeah, sorry, so Yanko Poyadmoa, Otsana, yet the Dr. Beba. No abɛkyerɛ Ukraine nneɛma ahodoɔ ɛkɔ so wɔ hɔ no mo ne si yɛ ne baabi a bɛduro no akyerɛkyerɛ mu kama de akyerɛ sɛ si adeɛ birthday girl watena ase afia ampofoa abo afia hyɛ yie deɛ nyame adom belated birthday ɛndra ma nhu wodiɛ oh yɛbɛdi Saturday ya be ni ebedi. Oh, Saturday na ebi ni. Na wudi ndabe, ubedi ndabe. Saturday na ebi ni ha. Adenti. Say Saturday holiday yi of friends can make kwama. Holiday tintin na aba ne de ye nya agya ye ho.
Sa. Say you me hwan. Ah, ye ko fiada ye ba say ya woda wo se wuku ada. Ye ko fiada da ben a. E fiada e be yi. Na first May da ben. First May ni ye kwasi ada. Inti holiday ni ye dwo da. E brada nso ye sala. Inti anu so ye holiday. E na mate se om se wuku ada no so om de be ma om holiday o se. Ai, mate se om se to aso 3. Inti bi de Saturday wo kwen. Enko ba bia Saturday no wi ana akọ. Ba bi kra be kọ. Abusia fra me obo ba. Obo papa bi so ayada o. Oso wote won kan wo owu. Me so me feel no. Obi so se teme nkan ne bu afu. Ene sesa. Papa ne so wote wo voice anu wo owu. Obi so teme nkan no no so e so won fa radio no kura nhye nsuo. Ofra me obo for ya afunya kopon ya no ma wachina. Ye be se ne hia sedan ko ma boafo nyina ne ko yie frɛ ya bo ya ba so ne yanko yie no atwe adwen so nipa na efom eye nipa ena ediche efie to aso ebusia kasie botel ena me de beyen sama hodra na obete awoyen kasie bobo ni tini headlines ena me de eba na tie me din e de afia ampofowa tie special aid de ma John Dramani Mahama e de atudwa ya wo hye se Ghana ya asika semese yansa na COVID-19 bantimpanifo me yenwe ho na ensafufro bo so ya sinkofo bi ko apai wama mopre hwan police station ni hwan executives one MPP mu ono bebre ko apai se wo so ebi manya 40 years enti ase ya mo enkwanko gina na munti director of elections de ma NPP amanyoko na ba bechirechem de enti a onya 40 years adibrebu ono a untimi empre ewo amanyoko ni mu sanso no ni manyamfo Sam George ono so de atudwa wo chese majority leader kekansem bi efa minority for sama hodrom de akodan Supreme Court so mo fa injunction N211 so no o se majority leader bo na hwene kekansem na nsam na papa na ka no e kire se NPP amanyoko na chekere Supreme Court ensa agu omachi e de benti ensam no draw so papa mun sabro akata no wo bete ewa yen kase bomu sanso ena ukopiem ewa his excellence na nado danko akufado Natina yekese mu a director of research or the abetu dwa sehwe de anti ankofo bi lusu om seat MPs ni bi lusu om seat 2020 ne eye dwani ahantan ahomaso se ya to abana ma na yonim so se ye wawie enti ahomaso ni dwa ahantan ti na 2020 no ebinum elusu om seat na de anti awokasa no ye beba be chirechirem former president John Dramani Mahama so edin sembi atudwa where futu sem no de akoma Africa mpanifo eno ho sem so eba na owura ba ko bi a eba no sukun sem akwadre wo mpa wo de atudwa ya wo chese TVET no e wo senke eno compulsory e wo sukun to aso ba bia Ghana ha na nka akwada bia sua TVET ni bi se subjects na de enti a wo kasa no ye di munchiremu ebeba ene eye World Malaria Day enunti esu kopiemu ewo Western Regional ehwo na malaria no na dwasuo ene ho enunti wonum ekwakobodwa akasa onya mani boni butu ho ye ni Ghana fo bi so bekasa fa malaria ho afa se be fred doctor fo no mama ye nchirechiremu malaria yade no ekum ni papa kra che COVID-19 na ye se ye di sala ni wi a Ramadan kwa wie ya sala no ye ya komche ni wi omusi ye betun kosua boa be kosoro nti ya di dwadifo ebe twetwe ho enkomo na ukopiemu ewachem dan constituency ya achem dan constituency NPP wono chairman constituency chairman ene ye de ne kwa kogina assembly bi achem so adro circuit court na ya say railway for wono ndadi gobi papa yi ehun bomu ti yede ne kwa kogina koto yamani boni butu ode emunchiremu ebeba sanso ena kopiemu ewo KNUS ya enanu ade yeso makodi omusika de bia koto pan no ebi de ekotwa bet eno nkoda asamu asa pia firi ho aba ne se abamu wa ba kwa wanyamfie 21 o obi akunu se wode ono abrante na yakunu sese no obi de ne ka 100 cedis enti no okwa ka de bi okwa ka ena nipa no odan ne ka no atamaba aboni trim ni ebedi mu nkomo pa se ne mabunu na eba no enti empanifo mu omu free ho mabunu yi o betimi atake over
anaasɛ sɛn ensɛm na dɔɔso papa pantia na ensɛm ahodoro a wobɛte ɛwɔ yɛn prem to brɛ kaseɛbɔ animi enumre no nsia die mu ene yɛde ne ti headlines aba kaseɛbɔ tawasi bidi afia ampofo wa medase na mi kunkwam na kosti waye sweet obejinedwa Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Juma o, Adama West Africa,